Theophilus Church Jathaini turi oha ringi tugikuria na gitio ugetikira kunyitanira hamwe na ithui Jumamothi ino ya tariki 17 mweri wa kanana igongona-ini ria lunch na ciana citu cia mitaani nicio Street Children. Haya, natumalizia na tuombe. Asante Jehova kwa safari njema umetupa sisi kama vijana kutoka mahala pale Githurai hadi mahali hapa. Jehova, umekuwa pamoja nasi, tumeona mkono wako ukitupigania Jehova. Na wengi walitamani kuwa kama sisi, lakini siku ya leo awamo tena. Igongona riri na rira ririkagwo o Jumamothi ya gatatu ya o mweri ugakorwo uri mutaratara wa gutetera na gutheremia umenyo wigie uturo wa ciana icio. Ndagukaira muthenya uhonokie thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Kitu ya kwanza, I am blessed. Number 2, I can do. Number 3, and number 4, in Jesus. Na sasa si ndio tunajifunza, tutaongeza ingine number 5, useme ya kwamba I will change. Oroho gucokia gitio na kuhe ciana ici mwihoko wa gwaka uturo wao ringi. Nitwaibakia haine we muhonu thiini wa ritwa ria Jesu ndaria kuhona o riu niguimakia haine thiini wa ritwa ria Jesu. There is something called renewal of our mindset. Umefika pahali uko, umejipata uko mjini, huko unalala chini, umejipata kwa situation yenye haifai, but you can renew your mindset and you can be anything you want to be, but it has to start with you. Sema with me. Kuka huko nje is not advisable because so many of you are being misused by our politicians, by many people. Many people are misusing you because of who you are, but we are all equal. We are all equal. Either I'm riding a big car and you are walking on your floaters, we are all equals in the eyes of the Ufalme wa Mungu pia kuna utambulisho. Amen. Kuna nini? Utambulisho katika ufalme wa Mungu unakujaga wakati gani? Wakati umemwamini. Amen. Mwingine anasema wakati amezaliwa mara nyingine, si ndio? Unapata nini? Utambulisho, ama kile ambacho tunasemaga kwa kizungu identity. Ni Jumamothi ino ya tariki 17 mweri wa kanana kanitha-ini witu wa Theophilus Church Jathaini Gomogo Marurui Center, na ni kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ.
nandikio oye eyoire gekeno ndikume yadi nawe thengio Ngai nĩ gũkorwo nĩ ũtũrũagĩrĩra ona rĩrĩa tũrakoma nja ona hĩndĩ ĩrĩa tũragerera maũndũ maritũ no ũkoragwo wĩ hamwe na ithuĩ we no watwĩrĩgĩrĩire nginya mũthenya wa ũmũthĩ rĩu ngũthegereire igetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga ũiye Ngai nawe nĩũmaithũragĩria nacio njiarwa igũrũ ũire maũndũ mothe ũiye haleluya wĩyũrĩte nandĩkĩo wĩkara yakwa hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, oye, hakuna Mungu mwingine, haleluya. Hakuna baba mwingine aliye kama wewe, hakuna baba mwingine aliye kama wewe, otire Ngai ogetawe, otire hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu, yeye ndiye cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha ake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni Ndĩrĩa Isiraeli manyitĩtwo memĩgwate, arĩa mamanyitĩte mameraga, tũinĩre inyĩmbo iria moinagĩra Ngai wanyu, hĩndĩ ĩrĩa mwarĩ ohe mũtũke. Turudie tena, hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli nao manyitĩtwo memĩgwate,
Yendie aria mamanyitete mameraga toinere inyebo iria moinagira Ngai wanyu indiria mwareo mutu Kae muto inywe Kae muto Kai iboti moema Kai muto Ole dalie Nimbosia Kai vito Nigogona Dele muoyo Ota Te akomo ilera Tue Kai muto Mutio Kai muto Kai muto Kai vito Ni oreta Onye bosia Gai Bosia Gai vito Nigogona Ili muoyo Tuata Te akomo indera Ngai witũ twacinaga tũgĩtwara magongo na majino tũgĩkũngũagĩra nĩ kũmenya tũrĩ ole twahota atĩa kũmũinĩra Kai muto inywe Moti moema Kai muto Riatalie Bosia Gai vito Rigogona Turudishie Mungu wetu shukrani. Tunaambia kila mtu ajiombe. Si masafara pia si Mungu anatupenda. Usijidharau. Ndukemena ni undu ulio hana muthenya wa umuthi. Kila mtu ni wa baraka katika kanisa na kila mtu ni baraka kwa Mungu. Rafiki anaweza kukuchukia. Rafiki wanaweza kukuchukia. Wanye mnakaa nao busy wanaweza kukuchukia. Na hata vita zote zinakuwa ni wewe zinapiga, lakini Mungu wetu sio kama hiyo. Ile mambo tunaishi Githurai, ile mambo yote tunapitia Githurai, hiyo sio yenye tutapitia kwa Mungu. Kwa Mungu tutabarikiwa. Amen. Na kwa Mungu tutainuliwa. Wewe aliothe moiga tugakuwa ni thina. Tutigakuwa ni thina, si ndio wasiwasi? Nono ria tukenete chizi no gakobia tarutite. We ungira ikuru roho ngirathi oguo no kau oguo. Oguo wathakaria kigogona. Na Mungu awabariki sana na watende wema. Sisi tunashukuru sana. Sijui kama tunaendelea na worship ama ni kuomba au mama tatuendelesha. Uko katika nyumba ya Mungu, tumeambiwa na maandiko, mwambie ile unataka, mwambie ile unatamani, mshukuru amekuweka hai, mshukuru anakupenda, mrudishie shukrani siku ya leo. Baba, nitwagushokeria ngatho ihinda riri twi hamwe na ndungata ciaku. Baba, nitwagutia tondu wi mwega na wi mwagiriru. Baba, nitwakwenyihiria tondu nitukwendete. Aria matumura tuthua twao makwire uria marenda uromahingiria ni tondu ni utwirire ino ni nyumba yaku. Twagutia muno na twakwenyihiria na twagucokeria ngatho. Kiambiriria kia maundu mothe niwe Mwathani, gitagati kia mothe niwe Mwathani, ona kirikiro kia mothe niwe Mwathani. Thank you ni guturehera ageni aitu muthamaki wa muoyo. Ni ageni aku magenete nyumba-ini yaku. Maragime no meke maundu mega, maundu ma utugi muthamaki. Uguo mareririria na ngoro ciao Mwathani, kirikiro kiao gikorwo kiri kiega. Twagucokeria ngatho muthamaki wa thamaki, ona ni tondu wa ndungata yaku Bishop John Githire. Twagucokeria ngatho Mwathani
ona nĩ tondũ wa ndungata yaku Bishop Rachel Wangari, twagũcokeria ngatho ona nĩ tondũ wa ndungata ciaku Mwathani iria tũrĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku hamwe na ageni aku arĩa makũgeneire Mwathani. Twakwĩra nĩ wega mũthamaki mwega, ũndũ wothe ũrĩkĩka thĩinĩ wa nyũmba yaku reke ũgocithie rĩtwa rĩaku, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. Amen. Kana otaitura dire inene Nineve iria wa matumanire ukiuga ni ukumanina makerera Mwathani ũkĩmahonokia makerera Mwathani ũkĩmahonokia. Tueni wĩra mũingĩ, tusimameni tumasafara na Mungu awabariki. Watanaruta nĩ ũndũ witũ ndaconorithia thogora ũrĩa mwene ũtũteire. Tuanze sasa. Kana otaitura ndĩrĩ inene rĩa Nineve rĩrĩa wamatũmanĩire ũkiuga nĩ ũkũmanina ũiye makĩrĩra Mwathani ũkĩmahonokia ũi nao makĩrĩra wanaruta nĩ ũndũ wakwa ndaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndũtĩire. Njiguĩra tha ũninĩre kĩgirĩko. Njiguĩra tha ũninĩre kĩgirĩko. Hĩndĩ ĩrĩa ngoma rĩkirie na niĩ ndiarĩ hinya wathirĩte wothe ndetagia ngoima kuona ũtonga ithuĩ wake gũtirĩngĩ. Ũiye hĩndĩ ĩrĩa ngoma rĩkirie na niĩ ndiarĩ hinya wathirĩte wothe ndetagia ngoima kuona ũtonga kumbe gwake gũtirĩ kĩhundi. Rĩrĩa ndacokire gwa baba ngĩmwĩra baba pole, hĩndĩ ĩyo noguo maũndũ makwa marĩa morĩte Ngai irema ndĩrarĩra cia ruo iria tuina rĩa moyo pole sana. No rĩrĩa ndacokire gwa baba niĩ ngĩhera ngĩmwĩra baba pole, ũiye hĩndĩ ĩyo noguo maũndũ makwa marĩa morĩte Ngai ajokia. I'm in the race, moving on to you Father, no more turning back. I'm in the race to my destiny. Yeah, I'm in the race, moving on to you Father, no more turning back. I'm on the race to my destiny. Niwewe Bwana, niwewe Bwana, niwewe Bwana, niwewe Bwana,
Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Tumekuja na gari ni undu wa gutumenyerera. Mwambie ni asante Jehova. Ni undu wa gutugitira na twi bara-ini. Mwambie kuna aliye kama wewe. Utireka hiyo ngihana tawe. Wengi wameisha. Wewe muhai. Pokea sifa na shukrani Jehova. Pokea kumona woshikai. Na shukrani ndima. Thank you Ngai tundu wa gutuhonokia.
Thengio nĩ ũndũ wa gũtwĩka tũtuĩke matigari ma mũthenya wa ũmũthĩ. Kũrĩ na ingĩ mahurũkire Ngai witũ, no ithuĩ uma hamwe na ithuĩ. Kwĩna andũ makwendaga kuona mũthenya wa ũmũthĩ, no matinarĩkia kuona. Ithuĩ watũtiwa twĩta matigari na ngombo cia wĩra waku, tũnda gũcokeria ngatho na tuge nĩ wega. Ũcũkũra-inĩ kwĩ mathĩna maingĩ, raonda gũtirĩ ũndũ ũtangĩcemania naguo Ngai, no we Ngai nĩ ũtũmenyereire. Twana na ruo, twana caĩra kũndũ kũu Mwathani, twana caĩra majengo Jehova Ngai. Andũ manenda gũtũraga o nĩgetha Mwathani tũtigatũre. Tigana tha ciaku, aingĩ aitũ tũtingĩrĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ. Hatikĩrĩ na ũndũ tũngiuga nĩ wega nĩ ũndũ wa bishop witũ Ngai Mwathani. We ũramũringaringire no ũramwĩra oke acarie cũkũra iria citetwo nĩ ũndũ wa mathĩna. Na tondũ ciana ici nĩ ciaku Ngai, twahoya ũmwĩkĩre hinya. Angĩrotũma ciana ici cirocenjia, reke mĩtũrĩre ya anake aya ĩrũgame. Ti atĩ nĩ thĩna twendete Mwathani witũ, we nĩwe ũtũĩ Jehova Ngai. Ugaga watũĩ nginya tũtanaciarwo. Marathime muongerere indo na ingĩ Ngai, nĩgetha ahote kũrũgama na anake aya. Ti kwenda twendete matũkĩgucia ngamu, ona ti gũkena tũkenaga hĩndĩ ĩrĩa tũragucia ndawa, no nĩgetha tũhote gũtũra kũndũ kũrĩa. No nginya tũkorwo twĩ kũu Jehova na twĩke maũndũ marĩa marekwo, tondũ Mwathani witũ kũrĩa kwĩ mathĩna maingĩ. O we ũninagĩra mũndũ nduma na ũkarehe ũtheri. Tũramenya mũthenya wa ũmũthĩ twagomana nĩ ũgũtũrathima, nĩ ũgũtwĩka wega. Ona wamamũ mũrathime no mwĩke wega. Ona anake aya tũraina nao Ngai marathime. Ona Njoro wasiwasi mũrathime, Chizi marathime othe anake atonu nĩ tũkwendete. Matue kĩndũ gĩa bata. Ona arĩa maikarĩte kũrĩa thĩ, ona andũ arĩa othe maroya video, ona andũ arĩa othe ona maikarĩire itĩ, ona tũkenge tũrĩa twĩ gũkũ, ona airĩtu ona atumia, ona athuri, ona itugĩ cia kanitha ĩno, marathime no mĩke wega. Na TV ya Theophilus twakuhoya Mwathani ũmĩambararie, ĩngĩrohunjia nginya bũrũri wa nanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani no tũkene kũngĩkanoima andũ nyũmba ĩno na tũthiĩ tũhunjie Amerika nĩ ũndũ wa kũgerera TV ĩno, no tũgagũcokeria ngatho tondũ we ciugo ciaku nĩ ciama na we ndũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya ona twacokia ngatho. Pigieni Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Wakati umefika mwingine tukaribishe our Archbishop. Haleluya. Haleluya. Akuje atunenee, si ndio? Tupigie Yesu makofi tukimkaribisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Watoto wetu, habari zenu? Uhoro wanyu? Bwana asifiwe. Jesu akumio. Bwana asifiwe. Jesu akumio. No muikarĩtio wega nĩ Jesu. Si Mungu amewalinda? Si mseme amen. Semeni amen nzuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Nijua mwena uira. Najua uko na ushuhuda. Na nitumwendete. Na tunawapenda. Niambe ahorerio haniongererwo kirathi ya karia. Ni mzuri apatiwe maziwa ndio iweze kushuka. Andũ arĩa me department ĩyo nĩkagũithagũithio. Wale wako pande hiyo ni vizuri waweze kuhakikisha imeshuka kabisa. Ona no moke makiheagwo kanini kanini. Hata wanaweza ongezewa ingine wakiwa wameketi tu hivyo. Tondũ karia nĩ kaingĩ. Kwa sababu maziwa iko. Amen. Tupigie bishop wetu makofi. Bwana asifiwe sana. Jesu akumio. Ona ni manyonete utuku. Hata mimi mliniona usiku. Nijua ikasukithagio na kĩ. Najua huwa inashukishwa na maziwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mungu wetu ni mwaminifu. Na nĩtũmwendete mũno. Na tunawapenda sana. Na mũrĩ na fario ũtungata-inĩ na ũyũ. Mahali katika huduma hii. Na nĩ mũgũthiĩ kũraihu. Na mtaenenda mbali. Nĩnjũĩ kwĩna ũndũ tũgwĩka. Najua kuna kitu na kuna jambo tutatenda. Ũrĩa tũgũtongorio nĩ Ngai. Tutaelekezwa na Mungu.
Na nijui tutigwika undu nigetha twigocithie. Na ninajua hatutafanya lolote kwa sababu ya sifa. Tugwika undu tugocithie Ngai. Tutafanya hivyo ndio Mungu apokee shukrani. Thutha wa hindi iyo ni kuri andu mokite. Baada ya hiyo kuna watu wametangulia na makahura thimu na wakakuja na wengine hata wakapiga simu na makoiga no mende guthie thukuru. Wengine wanasema wanaweza penda kurudi shule na angi magakijira uria marenda. Na wengine wananongonezea bishop vile wangetaka. Nijui none muone kuhingia maundu maingi manyu. Najua naweza kosa ama kulemewa kufanya mambo mengi. No nijui 65%. Lakini najua 65% nitukuhota ni tondu wa Ngai. Tuko na uwezo na tutawezeshwa na Mungu. Nitukuhota ni tondu wa Ngai. Tutawezeshwa na Mungu. Tikuria na kunywa tu. Sio kula na kunywa peke yake. No ni kuibanga ni tondu wa rucio. Bali ni kujipanga kwa sababu ya kesho. Tondu rucio rwanyu rwina bata. Kesho yako ni muhimu sana. Rucio rwanyu ni rurathime. Kesho yako imebarikiwa. Na mwi haha muri. Na mko hapa. Haleluya. Mahali mlipo. Ndi dadi wanyu. Mimi ni baba yenu. Ugo nogia kujita akibishop ujite baba witu. Kwa hivyo hata usiponiita askofu mkuu unaweza niita baba. Ni batalite kamugate. Mzai. Nimehitaji mkate. Gakirathi kahehu. Ama grasi ambayo ni baridi. Ule apatiwe ile baridi kwanza kabisa. Kabisa. Noguo niguo turakena. Na hivyo ndivyo tunafurahia. Nigetha andu mamenye wira uria Ngai arutite. Ndio watu wajue ya kwamba kile Mungu ametekeleza ama amefanya. Na tutire hindi tungimunyarara. Na hakuna siku tunaweza mudharau. Ona riria muranegena tukihunjia. Hata wakati unaongea unasema lolote kile tukihubiri. Nie ndingimwira mukire. Yeye ama mimi siwezi kuasika ama ni kunyamazisha. Tone nie ndimwitire. Ni mimi niliwaalika. Na nijui ni muri thauti. Na ninajua mko na sauti. No thauti yo yanyu muthenya wa umuthi. Na hiyo sauti yenu siku ya leo iko baba wanyu. Iko kwa baba yenu. Iko baba wanyu. Iko kwa baba yenu. Mutikihurire Ngai witu ruhi. Situpigie Bwana Yesu makofi. Bwana asifiwe sana. Amen. Gwendaga twambe tutongorio na kigoco. Ningependa tuongozwe na sifa. Tondi kwenda tuikare muno. Kwa sababu sitaki tukawie ama tukae. Nigetha turie. Ndio tukure. Tutikambiririe gucunga. Tusianze kusinzia ama kurarara. Bwana asifiwe sana. Umuthi ni tukuria wegega gukira hindi iyo wengi. Leo ni lazima tumange vizuri kuliko last time. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Hindi iyo gitwarite kamucere. Iyo wakati ngine tulikula wali ama mchere. Riu umuthi tukuria gakima kanyite ndanginya rucio. Leo tutakula ugali ndio ishikilie tumbo mpaka kesho. Na ndamenya Ngai no eguturathima. Na ninajua Mungu atatubariki. Tondu kaugali kau niko tuhaririirio ni our mom. Kwa sababu mama yetu ametuandalia cha ugali ule. Agatuhe kamutu. Ametupatia unga. Agatuhe mboga. Ametupatia kitoweo pia. Tondu ithuothe tuko twirungu rwa mutumia hakinya kwa sababu sisi wote tuko chini ya mama. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Jikira yuguo kanitha wa Ngai. Mnipunge mkono hivi. Hurira Yesu witu ruhi. Igia Bwana Yesu makofi. Rugama hali uri nigetha tugoce Ngai. Simama mahali ulipo ndio tumsifu Bwana. Na tugoce Ngai. Na tumsifu Bwana. Tatutakagoca hindi. Kama hatutasifu wakati mwingine. Ona nie ndiroka haha tu na Reverend Joe. Hata mimi ninashuka huko tukiwa na Reverend. Nigetha tugoce na inywe. Ndio tuweze kusifu pamoja. Na nigetha turathimwo. Ndio tubarikiwe. Kioho-ini kiria turi thiini wakio. Kila kifungo ambacho tuko ndani yake. Roho wa Ngai arandeithia. Roho wa Mungu ananiwezesha. Kugerera kigoco-ini giki. Kupitia sifa hii. Kuri mekuohorwo. Kuna watu watafunguliwa. Kuri mohoka. Kuna watu wamefungulika tayari. Na mutige gwitindikiriria hau muno. Na msijiende tu pande ile sana. Ona haha uguo no haitu. Karibieni pande hii. Na mutigetigire. Na msiogope. Niwe ndoiga wongererwo gakirathi. Wewe nimesema uongezewe kwanza ile baridi. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kau ni kanunga muno. Hiyo iko sawa. No ni gatikujihia. Lakini haitamkosa ama kumthuru askofu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ici ni ciana citu. Hawa ni watoto wetu. Na ni arathime. Na wamebarikiwa. Na no nginya tumonie wendo. Na lazima tuonyeshe upendo. Ona manunga gamu. Hata kama guru na gami inatoa harufu yake. Kwa Yesu witu ni kugarurana. Kwa Yesu yetu kuna kubadilika. Na nijue ni mukuohorwo. Jua mtafunguliwa. Ni muri
nĩ arathime mmebarikiwa na mũrĩende nĩ Ngai na mmependwa na kupendekezwa na niĩ Mungu. ndamũrũthĩrĩria ũguo Ninapowatizama ndĩrona aingĩ anyu mabatiĩ gũkorwo na passport. naona watu wengi ambao wanapaswa kuwa na Bwana passport. asifiwe sana. Amen. Na mambĩrĩirie kuoha tai Na wengine wamefunga suti na tai na mokazi iria njega na wanakaa pale mpaka na viatu na kila kitu kizuri, tondũ nĩ mũgũthiĩ kũraihu. kwa sababu mnaelekea mbali. Bwana asifiwe sana. Amen. Mũtikĩringithie kĩgoco nĩgetha tũigue wega. Situachilie sifa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Ezekiel Eneina. Sijaokoka, hii ndio mara ya kwanza kukuja hapa. Mimi nilikuwa tunakuanga na hawa, lakini kwangu nimewacha ngamu. Mungu atawabariki na watende Amen. 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 Hurira Wainaina rohe ni atigite ngamu. Ameacha ngamu, mpigie makofi. Bwana asifiwe sana. Amen. Hari usigete kimarira twale goko. Kuna mwingine amewacha. Wewe umewacha. Na wewe umewacha. Kama umewacha unanisalimia high five. Haya. Wewe umewacha? Wewe ni utigete? Basi. Keitogose Ngai. Ate Ngai nare baro wa gutoria muthenya wa mothe nyondo wa inya wa Ngai uria wahonokirie akenduta kuri thi we tare gikinderio ningĩ roho wake agĩtuĩka kimo nĩ andũ ĩrĩire mbara ciothe na magerio akahotanĩra njuge atarĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngocage rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai Yadohirire para ciothe na magerio akahotanĩra njuge atarĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngocage rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai ona mũkuru wa thĩna nowe ũkaningĩa tondũ we nĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga oigire nĩwe Alpha na ningĩ Omega kĩambĩrĩria ona mũico gĩa gũtũra thĩ ĩno nĩandũĩrĩire Mwathani nĩandũĩrĩire mbara ciothe na magerio akahotanĩra njuge atarĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngocage rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Cheza Nĩngũinara mbara wa gũtoria mũthenya wa mũthĩ nĩ ũndũ ati wa Ngai ũrĩa wahonokirie akĩnduta kũrĩ thĩ ĩno ĩtarĩ gĩkindĩrio ningĩ ake roho wake agĩtuĩka kĩmũrĩ nĩandũĩrĩire mbara ciothe na magerio akahotanĩra njuge atarĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngocage rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Haya Tigera tondũ ndĩ nake Jesu mũrũthi wa Juda mũteithia wa thĩ nĩandũĩrĩire mbara ciothe na magerio akahotanĩra njuge atarĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngocage rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Twende haya Endi matire matulika nĩguo tũũke makĩriganĩrwo atĩ twarĩ mbeũ oiye tĩri watũnungĩrĩra tũgĩkunũka na matire metĩkia atĩ twĩ mbeũ oi mbeũ ya Ngai ndĩũmaga ĩni mbeũ ya Ngai ndĩoaga oi mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho mbeũ ya Ngai ĩtũragio ĩni Endite naho katiraga ngoro ihorere nĩwe ira wa rũciũ magerio maingĩ hangara ngoro ĩkirĩrĩrie ikĩgerio maingĩ itehota gwĩtiria oi mbeũ ya Ngai ndĩũmaga mbeũ ya Ngai ndĩoaga
Oye ondo mubene tuaka mwendera Beo yake akabibejerera Beo yake indio maga Beo yake indio maga Beo yake indio Yetiga kuwa mamane wegari Tondo ne ojo wemere Kubi Neda sokia kama bere aku Yuaga ne wakato wako Eli ena nendo ya Ketoka yaga rongoro Eli ene waile Idagare goro Yakonya nere ya jera Eli edigeri go Tondo ne waduile Idagare goro Dokora ya Biage na oge Kesera fururi Eliye baba de okana gaede Koga Thank you. Asante sana. Yes, hallelujah. Asante. Yes. Hallelujah. Rekei tukorwo twi hamwe. Wacheni tuwe kitu kimoja. Tuthome kiugo kia Ngai ndio tuweze kusoma neno la Mungu. Na nigetha tuingire ithaini riu ringi ria kuria gakima. Na ndio maana tuingie katika hiyo kitengo ingine ama lisali lingine la kuwa na chakula pamoja. Turianire hamwe na inyuĩ. Ndio tuweze kukula pamoja. Tukenyura na kiria kiho. Tuweze kukatana kile ambacho kiko. Na tukagaya na kiria kiho. Na tugawanye kile ambacho Mungu amepatiana. No tutanaria cia mwiri. Lakini kabla tutangulie na za mwili. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 15 niko katika neno ama maandiko katika kitabu cha Luka 15 na ni maandiko tũĩ mũno. Luka 15 na ni maandiko tunajua sana. Kwambĩrĩria harĩa 11 na kuanzia mstari wake wa 11. Bwana asifiwe sana. Amen. Na andũ arĩa meriko mwĩharagĩrie. Wale ambao wako pale kwenye jiko wajiandae. Tondũ arata aitũ na ageni aitũ a gĩtĩo nĩ makinyĩte. Kwa sababu wageni wetu wa heshima wamefika. Na nigetha magĩthagathagĩrwo metha. Na ndio waweze kuandaliwa meza. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũteithia. Naye Yesu najua Mungu atatusaidia. Tukĩrĩa na tukĩnyua. Tunapokula pamoja na tukinywa pamoja. Tugocithie Ngai. Ndio tuweze kumtukuza Bwana. Nako karia karĩa gatigarire. Nayo ile maziwa ambayo imebaki kagayanwo wega. Ni vizuri igawanywe vizuri. Tondũ wanake aya aitũ. Ndio hawa vijana wetu waweze kupata kila mmoja. Na airĩtu aitũ. Wasichana wetu pia. Tondũ nĩ andũ a magegania. Kwa sababu ni watu wa baraka sana. Niĩ ndirona ũrĩa mũrona. Mimi sioni vile wewe unaona. Ndirona wĩra Ngai arutĩte. Naona kazi ambayo Mungu tayari amemfanya. Na ndirona kũrĩanĩra kana kũnyuanĩra. Mimi sioni tu mambo ya kawaida kula na kunywa pamoja. Ndirona ũtungata mũnene. Naona huduma ama kazi nzuri ambayo ni pana. Ũharĩrĩirio nĩ Ngai. Ambayo imeandaliwa na Mwenyezi Mungu. Ngai witũ arotĩĩo mũno. Mungu wetu apate kuheshimiwa na kuinuliwa sana. Harĩa tũrĩ twĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mahali tuko katika madhabahu ya Mungu. Na ũigue wĩ harĩa hakwagĩrĩire. Na uwe mahali ambapo unapaswa ujihisi ukiwa mahali ambapo panafaa. Na wĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Na uko katika nyumba ya Mungu. Na ndũrĩte nĩ wakinya. Na hujapotea, uko mahali ambapo unapaswa kuwa. Ndũrĩte. Haujapotea. Ĩra ũcio mũriganĩtie ndũrĩte. Ambia jirani yako haujakosa njia, haujapotea, uko mahali ambapo panafaa. Na ndirenda kuona mũkĩaranĩria. Na ningependa tu kuona wakati tunaongea mmoja na mwingine. Mũkĩrana ũyũ nĩwe Ngai. Tukiambiana ya kwamba huyu ndiye Mungu. Ũyũ nĩwe Ngai. Huyu ndiye Mungu. Twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church. Tuko katika madhabahu ya Theophilus Church. Na twĩ thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũrĩa Ngai atũhete. Na tuko katika ile kazi ambayo Mungu ametupatia. Na wĩra ũyũ nĩtũũkenagĩra. Na hii kazi tunaifurahia. Na ndũnengeretwo ũtongorie o andũ arĩa atheru na thaka. Na hujapatianwa tu uongoze wale wasafi watakatifu ama yeyote yule ambaye. Tondũ ndikwenda gũgacirithĩrio ũtũũro wanyu. Kwa sababu siwezi nikapendekezwa kuona hukumu yenu ikielekezwa kwangu. Nĩnjũĩ Ngai arĩ na mũbango mwega. Najua Mungu ako na mpango mwema.
ihinda rĩrĩ nĩ rĩa gũthara mĩoyo. Hii ni wakati wa kuweza kunyakua mioyo, ona ĩrĩa ĩthinĩkanĩtio kĩara-inĩ, hata yenye imeweza kusukumwa kule mahali ambapo inaonekana kama haina faida, ona arĩa monekaga ta matarĩ andũ nĩ andũ, hata wale ambao wanaonekana kama sio watu na watu, ona arĩa monekaga ta matarĩ kĩene me kĩene, na wale ambao wanaonekana kana kwamba hawana maana wako na maana, tondũ nĩ Ngai ũkũmbĩte, kwa sababu ni Mungu amekuumba. Ngai nĩ egũkũruta level-inĩ ĩyo rĩ, Mungu atakuondoa katika hicho kiwango, na Ngai nĩ njũĩ nĩ egũgũtwara kũraihu, na atakupeleka mbali. na aingĩ anyu no mũrĩonwo video-inĩ ici, Wengine mtaonekana hata kwa mitandao hii, ona ũkarutaga ũira, na utatoa ushuhuda, ũkoigaga nĩ niĩ ũrĩa, unasema ndio mimi huyu, na rĩu nĩ niĩ ũyũ na ni haha, mimi huyu sasa. ũyũ nĩ ũira ndĩramũthondekera, Hii ni ushuhuda ninawatengenezea, wa kũgocithia Ngai ũrĩa wa tũhunjagia, kumtukuza Mungu ambaye tunahubiri, na wa kũgocithia Ngai ũrĩa twendete. na kumhesimisha Mungu ambaye tunapenda. Ngai witũ nĩ Ngai, Mungu wetu ni mwaminifu, na nĩkĩo ndĩrenda tũthome kiugo kĩa Ngai, na ndio ningependa tusome neno, tondũ kiugo gĩake gĩticenjagia, kwa sababu neno lake halibadiliki, na nĩtũbatiĩ nĩ kũmenya atĩrĩrĩ, na tunapaswa kujua ama kuelewa, tondũ twĩ kwa baba witũ kwa rĩ, sababu tuko kwa baba yetu, na nĩtũrĩte makorori, na tumekula maganda, nĩtũikarĩte kĩara-inĩ rĩ, tumekaa pale katika mahali pa mapochopocho. Ngai wĩ ũndũ-inĩ ũyũ, Mungu ako katika hili jambo. hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twathomire Zaburi 22, Wakati mwingine tulisoma Hesabu Zaburi 22, na tũgĩthoma kiugo kĩa Ngai, na tukasoma neno la Mungu, na nĩnyonete wĩra Ngai na arutĩte, ninaona kazi na nimeona ile kazi Mungu ametekeleza. no mũthenya wa ũmũthĩ Lakini siku ya leo nĩ niĩ ndĩrenda kũmwamũkĩra, ni mimi nataka kuwapokea, tondũ nĩ niĩ Ngai athurĩte ndagĩka-inĩ ĩno na kwa ithaa maana ni rĩrĩ, mimi Mungu ametenga na akaamua katika nafasi hii, na gũtirĩ ona ũmwe wanyu ngũthinĩkania, na hakuna hata yeyote ambaye nitasukuma chini, gũtirĩ ona ũmwe wanyu ngũte, hakuna mtu ambaye nitatupa ama nidunishe, ona mwakorwo mwe na nguo hata ndembũkangu, kama mavazi yameraruka, ona akorwo mũtirĩ athaka, hata kama urembo hauonekani. ihinda rĩa kwamũkĩrwo nĩ ũmũthĩ, Wakati wa kupokelewa ni hivi na sasa, mũthakario nĩ Ngai. na Mungu akawarebeshe. Ngai ũyũ nĩ Ngai, Huyu Mungu ni Mungu, na nĩ niĩ ngũkũũrĩria kĩũria, na mimi ndiye nitakuulizia swali. ndĩmũũrie kana nĩ ndĩ na raiti Ni nitamuuliza swali kama niko na haja ama niko na nafasi ya kwamũkĩra ciana ici. ya kupokea wana hawa. Oiga nĩ kwagĩrĩire Atakaponiruhusu na aseme inakubalika, gĩcũhĩ kĩrĩa mũgwĩkĩrwo, kile ama lile vazi ambalo mtaweza nguo kuvalishwa, ya igũrũ ĩrĩa mũgwĩkĩrwo, vazi lile la nafasi ya juu mtakapovalishwa. ndikũbatara kũmenya kũrĩa kuma, Mimi sitaki kujua mahali itatoka, tondũ thito-inĩ ya mwene wĩra kwa sababu katika magara la mwenye kazi nĩ ĩrĩ na nguo nyingĩ, ameweka mavazi nĩ ĩrĩ pale, na indo nyingĩ, iko na mali mingi pale, nĩ ĩrĩ na gĩcũhĩ gĩthaka, iko pale na ring nzuri. na gĩcũhĩ gĩkĩ nĩ ũhonokio. Pete hii ni wokovu mwenyewe. Nĩ ndĩretĩkia Ninaamini tũgĩthoma ithomo 4, tutakaposoma maandiko haya ama nafasi za 4, tũgĩthiĩ service ya 4, tukielekea ibada ya 4 thĩinĩ wanyu, katikati ama ndani mwenu, ũtũũro-inĩ wanyu, katika maisha yenu, nginya mĩciĩ-inĩ yanyu kũrĩa hata mumĩte, katika mahali umetoka kwa bomba. Ngai nĩ egũkorwo agarũrĩte mwĩkĩre na muonere wa Mungu maũndũ. atakuwa amebadilisha vile watu wanatizama na wanaona mambo. Arĩa mathinĩkanirio nĩ aciari, Waliosukumwa wakadunishwa na wazazi, aciari nĩ mekũmwetha. wazazi watawatafuta. Arĩa mathinĩkanirie aciari, Wale ambao waliweza kupotoshwa na wazazi nĩ wenyewe, mũgũcoka moko-inĩ ma aciari, tarejeshwa mikononi mwao. na Ngai ũrĩa twendete Na Mungu tunayependa ndamũingatĩte nyũmba-inĩ yake, hajawapotosha katika nyumba lake, ndamũingatĩte kĩgongona-inĩ gĩake. hajawafukuza katika madhabahu. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũcaria Hii mĩoyo, ni nafasi ya kutafuta mioyo, tondũ Jesũ mũrũ wa Ngai e hakuhĩ kwa kũgĩra sababu kanitha, Mungu ako karibu kujia Yesu ako karibu kujia kanisa lake, na niĩ nĩ ndĩharĩirie na mimi nimejiandaa kũhunyũka hamwe na inyuĩ, ndio niweze kuparara pamoja na gũikarania nyinyi, hamwe na inyuĩ, ndio nikae katika levo yenu. tondũ Musa agĩtongoria Isiraeli, Maana Musa akiongoza wana wa Israeli, manyotaga hamwe nao, wakati walipatwa na kiu alipatwa na wao, mahũtaga hamwe nao, njaa ikiingia walikamatwa wote, mahĩanĩrio ahĩaga hamwe nao, wakichomeka na jua alichomeka pamoja na wao. mwĩtĩo nĩ wa ihinda rĩrĩ, Malingo ni ya nyakati hizi, mũtungatĩri kũhumbĩrwo na iburi,
mchungaji kufunikwa tu na mwavuli. Musa ndonire Muisiraeli. Musa hakuona Muisraeli. Ukumuhumbira na iburi hende ya riũa. Atakayemfunika pale na mwavuli. Musa ndonire. Musa hakuona. Ona mũndũ wa kũmwĩta ndadi kana mama. Hata mtu wa kumuita mama baba. Kĩrĩa tũnganaga nakĩo nĩ inegene. Kile alikuwa anapatana nacho ni malalamishi. No nĩ ngũgoca Ngai wa igũrũ. Lakini namsifu Mungu wa juu. Tondũ Musa ndathinĩkanirie Mũisiraeli. Kwa sababu Musa hakuweza kumtenga Muisraeli. Ona bara yaingĩha. Hata vita ilipozidi. Ona ruo rwaingĩha rũgendo-inĩ. Hata uchungu ulipoongezea katika safari. Hata alipoinukiwa. Athiaga hamwe nao. Aliondoka pamoja na wao. Atekũmaka nĩ ũrĩa andũ maroiga. Bila kuogopa na kuhofia vile watu wanasema. Ndikũmaka nĩ ũrĩa andũ mekuga. Mimi sitaogopa vile watu watasema. Ndikũmaka nĩ ũrĩa andũ mekwaria. Mimi sitajali vile watasema. No nĩ ihinda rĩa kuonania kũrĩ Ngai. Lakini vizuri ni nafasi ya kuonyesha kwa Mungu. Wĩra ũrĩa ndutĩte na ũrĩa ngũthiĩ na mbere kũruta. Kazi ile nimefanya na nitakaoendelea kufanya. Na wĩra ũmwe nĩwe. Na hii kazi moja ni wewe. Wĩra ũmwe nĩwe. Kazi moja ni wewe. Ngũgũthambia ndigĩrĩre nĩ wathera. Mimi nitakuosha nikutakase mpaka ngũkũhumba ndigĩrĩre nĩ wathakara. Mimi nitakuvalisha ukae mzuri. Na ũgũikara wĩ mũndũ mũrathime. Na ukae mtu amebarikiwa. Huduma ya kanitha-inĩ. Hata huduma ya hapa kanisani. Rĩu tũrorete kuma nja. Tunaelekea kutoka kule nje. Gũthiĩ gũcaria na kũhonokia kĩrĩa kĩũrĩte. Kufikia mioyo na kurejesha waliopotea. Na ithuĩ rĩrĩa tuoima nja. Na wakati tumetoka nje. Tuthiaga gwa Simeoni. Tunaelekea pale kwa Simeoni. Kũrĩa ũngĩrugĩrwo mĩgate ũrĩa ũhũne. Mahali unaweza andaliwa chakula ndio ukule ushibe. No kũrĩa ciara-inĩ. Lakini kule katika mahali ya takataka. Tũtingĩonekana. Watu wengi hawaonekani. No ngwĩtĩkia Ngai. Lakini namwamini Mungu. Nĩtũgũka ciara-inĩ icio. Tutakuja pale katika mahali pale. Ona twaga gũthiĩ kĩharo. Hata tusipoenda kwa uwanja. Tũmwĩre Ngai nĩ abatairio nĩ inyuĩ. Ninajua Mungu ako na haja na mioyo. Ngai nĩ abatairio nĩ inyuĩ. Anawajali, anawahitaji. Nĩtũkũiganĩra hau mũtindaga. Tutakaa pale na tutaridhika pale. Mũgĩetha tũplastiki twa kwendia. Pale ukitafuta plastiki ya kuuza. No nĩnjũĩ kwĩ Ngai. Lakini najua kuna Mungu. Nĩnjũĩ kwĩ Ngai. Kuna Mungu. Ũrathimĩte moko macio maku. Aliyebariki mikono yako. Ũgũkũhe biashara njega. Atakupa kazi njema. Ũgũkũhe ũndũ mwega wa gwĩka. Atakupa kazi nzuri ya kufanya. Tondũ nĩũcokete kũrĩ thoguo. Kwa sababu umerudi kwa baba yako. Na kũngĩkinyanĩra wĩ hau nĩ tondũ wa kĩrumi. Na ikifikia uko pale kwa sababu ya laana. Hau hatirĩ kwarĩrĩria. Hakuna la kuongelelea. Ndĩraria ũhoro wa thakame. Ninanena mambo ya damu. Ndĩraria ũhoro wa thakame. Ninanena mambo ya damu ya msalaba. Ĩrĩa ĩtamakagio nĩ irumi cia ndĩra. Isiyohofia na laana za ukoo. Thakame ĩrĩa ĩtamakagio. Damu isiyoogopa. Nĩ irumi cia ihumo citũ. Isiyoogopa laana la mahali tulitoka. Thakame ĩtamakagio. Damu isiyojali. Nĩ magongona marutirwo. Madhabihu iliyoinuliwa. Nĩgetha ũtũũro wanyu ũhurunjwo. Ndio maisha idharafishwe. Na tondũ kwĩ Ngai. Kwa maana kuna Mungu. Na tondũ kwĩ Ngai. Kwa maana kuna Mungu. Ugai kwĩ Ngai. Kuna Mungu. Ugai kwĩ Ngai. Sema kuna Mungu. Korai roho muge kwĩ Ngai. Piga makofi yako, sema kuna Mungu. Ugai kwĩ Ngai. Kuna Mungu. Kwĩ Ngai. Kuna Mungu. Ũrĩa waheire mwana ũrĩa worĩte. Aliyepea mtoto ambaye alikuwa amepotea. Meciria ma kwĩmenya. The prodigal son akajirudia. Meciria ma gwĩtaũkwo. Akajielewa. Meciria ma gwĩtaũkwo. Akajielewa, akajijua. Mwana ũyũ akĩmenya. Na akajijua. Na akĩmenya nĩ njikarĩte maica moru. Na akajua nimekaa maisha mbaya. Nĩngũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba. Nitarudi katika nyumba la baba yangu. Na kũu nĩngwamũkĩrwo. Na kura nitapokelewa. Ĩno nĩyo nyũmba ya thoguo. Hii ndio nyumba ya baba yako. Na nĩwamũkĩrĩtwo. Na umepokelewa. Nĩwamũkĩrĩtwo. Umepokelewa. Hũrĩrai Jesũ witũ rĩhĩ. Pigia Bwana Yesu makofi. Nĩwamũkĩrĩtwo. Umepokelewa. Ĩno nĩyo nyũmba ya thoguo. Hii ndio nyumba ya baba yako. Ĩno nĩyo nyũmba ya thoguo. Hii ndio nyumba ya baba yako. Nĩndĩretĩkia. Ninaamini. Nyũmba ĩno ĩna nguo ciaku. Hii nyumba iko na mavazi yako. Nyũmba ĩno ĩna ũtonga waku. Hii nyumba iko na utajiri wako. Nyũmba ĩno ĩna hinya waku. Hii nyumba iko na nguvu zako. Ona kĩrathimo gĩaku. Hata baraka yako. Ona korwo aciari nĩ marakarĩte. Hata kama wazazi walikasirika. Nĩ tondũ wa gwĩtia indo kwa mwana ũyũ. Kwa sababu ya ule mtoto kuitisha urithi. Nĩ makinyire handũ. Walifika mahala. Onao makĩgĩo nĩ kĩeha. Hata wao
wakapata huzuni. Nerekoro mwana witu no atocokerere. Raiti mtoto wetu arejee. Kwanyu mesie. Kwenu nyumbani. Boko inokia kiugo kia Ngai. Tutarejea pale na neno la Mungu. Toka monene. Tutaenda pale na ukuu. Nemo kuohererwo njira. Tutaondolewa njia zetu. Yale mambo hingagĩra njira. Wale walikuwa wanafungia njia. Nemo kuohererwo njira. Tutaondolewa na utatengenezwa njia. Yale mambo njeire marima. Wale waliowachimbia mashimo. Mungu ni amwamũkĩrĩte. Mungu atawaondoa kwa sababu Mungu amewapokea. Mungu ni amwamũkĩrĩte. Baba yenu amewapokea. Nĩ wamũkĩrĩtwo nĩ Ngai. Umepokelewa na Mungu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Katika jina la Yesu. Tageithio cio mũriganĩtio mwĩre nĩ nyamũkĩrĩtwo nĩ Ngai. Salimia jirani ya high five yako, high five mwambie nimepokelewa na Mungu. Mwĩre nĩ nyamũkĩrĩtwo nĩ Ngai. Nimepokelewa na Mungu. Ihinda rĩa gũteseka nĩ rĩathira. Wakati wa kuteseka umeisha. Ihinda rĩa kuma kĩara-inĩ nĩ rĩathira. Wakati wa kutoka pale kwenye takataka umeisha. Ihinda rĩa kuma gĩko-inĩ nĩ rĩathira. Wakati wa kutoka kwa uchafu nimetolewa. Ihinda rĩa kũrĩanĩra na ngũrwe cia gĩthaka. Wakati wa kula na nguruwe wa mzitu nĩ rĩathira. Leo imeisha. Ihinda rĩa kũbatithio marĩtwa moru. Wakati wa kuitwa majina mabaya mabaya nĩ rĩathira. Hiyo imefika mwisho. Kuma mũthenya wa ũmũthĩ. Kutoka leo ũgwĩtwo mũrathime. Utaitwa mbarikiwa. ũgwĩtwo mũrathime. Utaitwa aliyebarikiwa. Roho wa Ngai arĩ hamwe na ithuĩ. Roho wa Mungu ako pamoja nasi. Hinya wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ. Roho wa Mungu uko pamoja nasi. Hinya wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ. Roho wa Mungu ako pamoja nasi. Na nĩndĩretĩkia. Na ninaamini. Nĩndĩretĩkia. Ninaamini. Ti wĩra wa tũhũ tũraruta. Sio kazi ya bure tunafanya. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ. Neno linasema Luka 15. Luka 15. Mũraini wa 11. Mstari wa 11. Agĩcoka akiuga atĩrĩ. Tena akasema mũndũ ũmwe arĩ na ariũ erĩ. Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Nake ũrĩa mũnyinyi aliyekuwa mdogo akĩĩra ithe atĩrĩ. Akamwambia babake, Aba, baba, ngaĩra indo iria ingĩgatuĩka ciakwa. Nipatie urithi ule ambao ungenigawia. Nake ithe akĩmagayania indo ciake ciothe. Naye baba akagawanisha mali yake yote. Ithe akĩgayania indo ciake ciothe. Baba akaweza kugawa mali yake. Na matukũ manyinyi mathira. Baada ya siku chache, mũriũ ũcio mũnyinyi, yule kijana mdogo, akĩongania indo ciake ciothe, akanyakua mali yake yote, akĩgwata njĩra, akaondoka na akashika njia, agĩthiĩ bũrũri wa kũraya, akaenda nchi ya mbali, agĩitanga indo ciake, akaweza kupoteza kila kitu ciothe kũu na mũtũrĩre wa ũmaramari, zote kule na katika maisha ya kusabaratika. Harĩ ũndũ ndĩrenda kwaria haha. Kuna jambo ningependa kunena hapa. Inyuĩ mũtioimĩte kwanyu na kĩndũ. Nyinyi hamkutoka na kitu kwenu. Aingĩ anyu mwathinĩkanirio nĩ mathĩna. Wengine mlisukumwa kwa sababu ya shida. No nĩ mũgũcoka kuo na kĩndũ. Lakini mtarudi kule na kitu. Na nĩ mũkwamũkĩrwo. Na mtapokelewa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Katika jina la Yesu. Nĩngwamba kũrũgamia operation hiyo ya karia rĩu. Nitasimamisha hiyo operation ya maziwa sasa. Nigetha tu concentrate. Ndio tuweze kuwa pamoja. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Aingĩ anyu mararĩanĩra na ngũrwe. Wengine wetu tunakula na nguruwe. Nĩ tondũ wa kĩrumi. Kwa sababu ya laana. Nĩ tondũ nĩ makuithirie aciari. Kwa sababu wengine wazazi waliaga. Nĩ tondũ aingĩ ao nĩ maingatirwo mĩgũnda-inĩ yao. Wengine walifurushwa katika mashamba yao. Ũguo ti indo mwarĩ nacio. Sio mali mlitoka nayo pale. Sio tonga mwarĩ naguo. Sio utajiri mlichomoka naye. No nĩndĩretĩkia. Lakini natumaini. Nĩ warĩ no tonga mũnene. Wewe uko na utajiri mkubwa. Kĩrĩa ũhetwo nĩ Ngai. Kile umeandaliwa na Mungu. Nĩkĩo gĩathinĩkanirio. Ni kile ambacho kiliweza kufanya kusukumwa kando. Ũtonga wa iheo cia Ngai. Utajiri wa zawadi na mwito wa Mungu. Nĩguo watũmire ume kwanyu. Ndio ulifanya utolewe kwenu. No thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Lakini katika jina kuu la Yesu. Kuma rĩu mũthenya wa ũmũthĩ. Kuanzia leo sasa, siku ya leo. Iheo icio mwĩ nacio. Hizo vipawa zote. Nĩcio ikũmũinũkia mũciĩ. Zitawarejesha nyumbani. Na itũme mũgĩe na mĩgũnda yanyu. Na ifanye muwe na mashamba yenu. Na itũme mũgĩe na nyũmba cianyu. Ifanye muwe na manyumba yenu. Aingĩ anyu no megũtwarithia ngari ciao. Wengine wetu wataendesha magari yao. Tondũ kwĩna Ngai matu-inĩ. Kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Ũyũ aingatĩtwo oimĩte kwao nĩ mbeca. Yule alitoka kwao na mali. No we warutirwo kwanyu nĩ kĩheo kĩa Ngai. Wewe ulitoka
ulitoka pale na zawadi na mwito wa Mungu. Warutirwo kwanyu nigetha ndukagacire. Ulitolewa pale ndio usiweze kunawiri. No kuma muthenya wa muthi. Lakini kutoka siku ya leo, kiheo kiu kia Ngai, hicho kipawa, mwene kio, mwenye hicho kipawa ni arakibatara, anakihitaji na gitingikinyanira, na haiwezi timia ta mutungatiri itarogamite ithenya-ini. Kama mtumishi sijasimama katika pengo, na itarutete wira uria hetwo ni Ngai, nifajibike na nifanye kazi yangu, na ndataũkwo guo, na ninapoelewa vile ati uria imite kwao ni utonga, ati ule alitoka kwao kwa utajiri, na wewe imite kwanyu ni tondu ndugatungate Ngai. Wewe ulitolewa kwenu ndivyo usimtumikie Mungu. Leo nigugucokia nyumba-ini ya Baba, kurejesha katika nyumba ya Mungu. Na ithuothe turi a muthuri umwe, sisi wote ni wa baba moja, ogwitwo Jehova Jire, aitaye Jehova Jire, Ngai utacenjagia, huyu asiyebadilika, Ngai utagarurukaga, yeye asiyebadilika, tuciaritwo ni muthuri umwe, yeye aliye tumezaliwa na baba moja, ogwitwo Ngai Ithe, anayeitwa Mungu Baba, mundu twendete, anayetupenda, Ngai twendete, Mungu anayetupenda, na roiga tucokanirire, na anasema tukuje pamoja. Aria matuthinekanirie, waliotutenga ni aria twatigire mucii, ni wale tuliacha kwenye maboma, nimekwirorera na maitho mao, watatizama na macho yao, mone uria Ngai ekaga, waone vile Mungu anafanya, na nimekunegena, na watapiga kelele, moige Baba tutorainie nawe, waseme tumeishi na wewe, na nduri wathinjirwo na kaguku, na uwezi hata tuchinjia hata no kuku, watuire kiara-ini, lakini yule alikuwa pale mahali patakataka, na tondu ni murathime, lakini kwa sababu amebarikiwa, ni wamutugeria muno, umemheshimisha. Ndikitie kumenya, nimeelewa na nimejua ni iheo ici irwagwo nacio, ni vipawa hivi vinapiganwa navyo, na nicio ndirenda gwita, na ndio ninataka kuita nicicokie kwa Baba witu, nizirejeshe kwa Mungu, itungate Ngai, simtumikie Mungu, igocithie Ngai, simheshimishe Mungu, ona nie ngaheo muoyo, hata mimi nipatiwe moyo. kiri utonga ndiretha, mimi hakuna utajiri ni muoyo wa tene na tene, ni uhai wa milele, nderireirie gukaheo, hiyo ninatamazini na nigetha ngaturania na Ngai, hiyo niishi pamoja naye miaka itari muthia, miaka isiyokuwa na kipimo, miaka itari muthia, maisha isiyokuwa na kipimo, na ngona muoyo uyu, na nitaona uhai huu, ndagarura ngoro eno, nitakapoangalia na nitizie ndagarura mwanake uyu, nipiganie huu kijana, ndagarura muiretu uyu, nibadilishe huu msana, ndanyitirira family eno, nishikilie hii familia, ni hinya wa Ngai ukuonekana, ni Mungu na roho wake utaonekana, nake Ngai akadirikana, naye atanikumbuka hamwe na nyumba yako, pamoja na nyumba yangu. muthenya wa umuthi, siku ya leo, muthenya wa umuthi, siku ya leo, kiria giaku, kile ambacho ni chako, kiahurunjukire, kilichotolewa, kiahurunjirwo, kilichokuwa kilingawa kikamwagwa, gutiramakania, haijalishi wathiete kiara-ini na njira iriku, katika pipa gani, wathiete street-ini na njira iriku, ulienda kwa pipa kwa njia gani, gutiramakania, haijalishi, gutiramakania, haijalishi, tate twena kirathimo giaku, kwa maana sisi tuko na baraka yako. mwanake uyu, huu kijana, maandiko maroiga atiriri, Biblia inasema ya kwamba nake anina indo ciake ciothe, alipomaliza mali yake yote, gukigia ng'aragu nene, kukawa na njaa kubwa munene muno bururi ucio, katika ile nchi, nake agĩitĩka kũhũta na gũthĩna, naye akaingiwa na roho ya shida na ambararia guoko gwaku, inua mkono wako, uga Ngai njehererie roho wa thĩna, ambia Mungu niondolee roho ya shida, uga na hinya Ngai njehererie roho wa thĩna, niondolee roho ya shida, nĩndĩrenda kũigua thauti yanyu, ninataka kusikia sauti yenu, ugai na hinya njehererie roho wa thĩna, Mungu niondolee roho ya shida, Ngai njehererie roho wa mĩnyamarĩko, niondolee roho ya kuhangaika, Ngai njehererie roho wa gũkoma nja, niondolee roho ya kulala nje, Ngai njehererie roho wa gũkoma karabati-inĩ, niondolee roho ya kukaa pale kwenye karama. mwanake ũyũ akĩmenya, huu kijana akajielewa, na akĩona thĩna ũyũ ti wa gwitũ mũciĩ, na akaona hii shida sio ya familia yetu, onawe thĩna ũcio wĩnaguo, hata wewe shida ulio nayo ti waku, sio yako, nĩtwaũrega, tumekataa, nĩtwaũrega, tumekataa, nĩtwaũrega, tumekataa. ugai Ngai twehererie roho wa thĩna, Ambia Bwana niondolee roho ya shida. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩndĩraigua thauti yanyu, Inasikia sauti yenu kweli? ugai Ngai njehererie roho wa thĩna, njehererie roho wa mĩtangĩko,
Ugai na hinya. Jehereria roho wa mitangiko. Jehereria roho wa mitangiko. Jehereria roho wa giko. Jehereria roho wa giko. Ngai garurira muturire. Garurira muturire. Thiini wa ritwa ria Jesu. Thiini wa ritwa ria Jesu. Mutikiuge ameni. Sema amen. Bwana asifiwe sana. Yesu akumio. Mwathani arogocwo. Jina Bwana litukuzwe. Toigai ringi Ngai jehererie roho wa thina. Sema tena, Mungu niondolee roho ya shida. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. 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 Mwathani arogocwo. Jina Bwana liinuliwe. Ndenda murugame inyuothe. Ningependa muweze kusimama nyinyi wote. Na muke haha mbere. Na mkuje hapa mbele. Na mutikanegene. Na msipige kelele. Umuthe ni ngumwira mukire. Leo nitaweza kuwaelekeza na niwaambie. Wanegene ukaguthugira thia iria. Ukinyamaza hiyo ni maziwa. Ukai haha inyuothe. Karibieni nyinyi wote hapa. Na mutikae gwitigira. Na msiogope. Na mutigakire cuma-ini ino. Na hata usipite kwenye hizo chuma. Bwana asifiwe sana. Amen. Anake aya ni athaka. Vijana ni warembo sana. Bwana asifiwe sana. Amen. No ni mataũkwo. Lakini wameelewa. Na niĩ ndĩrenda kũrũgama. Nami nataka kusimama katika pengo. Kuhoya na anake aya. Niombe pamoja nanyi. Na kanitha wothe ũrũgame arĩa tũnyitanĩire nao. Kanitha wothe ũrũgame. Kanisa yote tusimame. Kanitha wothe ũrũgame. Kanisa yote tusimame. Na mũkuhĩrĩrie haha harĩa mũkũhota. Na mkaribie hapa wale wataweza. Tondũ nĩ ihinda. Kwa sababu ni nyakati. Rĩa kugĩrĩria roho wa thĩna. Na nafasi ya kukemea roho ya shida. Mĩĩrĩ ĩno ndĩkũnyarirwo. Hii miili haitataabika tena. Na ihiko cia arũme kwa arũme. Hawataelekezwa kwa roho ya spirit ya gayism. Mĩĩrĩ ĩno ndĩkũnyarirwo. Hii haitaweza kuteswa. Na maroho moru. Na maroho chafu. Marĩa mahũthĩkaga nĩ mũndũ ũgwĩtwo Legion. Yale ambayo tumika na mtu anaitwa Legion. Maroho ma kaburi-inĩ. Roho ya pale kaburini. Nĩ ndĩramarega. Hiyo ninakataa. Ndĩrenda kũrũgama. Kanitha nĩ inyuĩ njetereire. Kanisa ni nyinyi nagojea mkaribie. Nĩ njũĩ rĩngĩ no tũkorwo tũrĩ atheru mũno. Na najua pengine tunaweza kuwa watakatifu sana. Na rĩngĩ wahota kũhakwo gĩko haha. Lakini unaona unaweza chafuka ama chafuliwa. No agũkũ nĩ atheru. Lakini wa hapa ni watakatifu. Na nĩ atheru nginya ngoro. Hawa hata mioyo ni sawa. Tũtukanaga na andũ othe. Sisi huwa tunaingiana na kila mtu. Tondũ ũguo nĩguo tũrũgamĩte. Kwa sababu tumewekwa na nafasi yetu hivyo. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana litukuzwe. Mwathani arogocwo mũno. Amen. Semeni amen. Ugai ameni. Mwanake ũyũ agĩthiĩ. Huyu mtoto akaweza kuondoka. Akĩiguithania na mũndũ wa bũrũri ũcio. Akaweza kusikizana na watu wa nchi ile. Nake mũndũ ũcio akĩmũrekia akarĩithie ngũrũwe gĩthaka-inĩ gĩake. Naye mtu wa ile nchi akamwachilia akawalishe nguruwe katika shamba lake. Bwana asifiwe sana. Amen. Nake nĩendaga mũno kwĩhũnia na makoro macio. Yeye alikuwa anakula katika makorofi yale. Mũtĩ wa mũkarabi. Na akiwa katika mti ule. Marĩa marĩagwo nĩ ngũrũwe. Yale ambayo yalikuwa yanalishwa nguruwe. Na gũtirĩ mũndũ wamũheire kĩndũ. Na hakuna mtu alimpatia chochote. Na rĩrĩa ecokerire. Wakati alipojirudia ama aliweza kuwaza tena. Rĩrĩa ecokerire. Alipojirudia. Akiuga atĩrĩ. Akasema ya kwamba. Hey. Nĩ ndungata cigana atĩa? Ni watumishi wangapi cia awa zile ambazo zinafanya kazi pale kwa baba, ile na irio, wale ambao wako na chakula, wako na kila kitu, cia gucigana, ambao wanakula na mpaka wanabakisha, na igatigara mpaka wanabakisha. Na niĩ nĩngũkwĩra gũkũ nĩ ng'aragu, nami nitakufia hapa kwa njaa. Ndoka gũkanja gĩkuũ. Nimekuja leo kukataa kifo. Mũtahingĩtie ũrĩa Ngai arenda. Hamtakufa kama hamjatekeleza wajibu wenu. Mũtigũkua. Hamtakufa. Mũtahingĩtie ũrĩa Ngai arenda. Kama hamjamaliza na kufanya kazi ambayo Mungu aliwaweka pale. Iheo ici. Hizi vipawa. Itigũkomio kaburi-inĩ. Haitarazwa kaburini. No ũmũthĩ ironeka ciĩhunyũku. Ni leo tu inaonekana imeparara. Rũciũ nĩ irahakwo maguta. Kesho mtasafishwa na mpako mafuta. Tondũ nĩ ciathambio na thakame. Kwa sababu tumetakazwa kwa damu. Thakame theru ya gatũrũme. Kwa damu takatifu ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Neno linaendelea kusema atĩ na rĩrĩa ecokerire, alipojirejelea na akawaza, na rĩrĩa ecokerire, alipowaza tena, akiuga atĩrĩ, akasema ya kwamba
Hey. Nĩ ndungata cigana atĩa Ni ciao watumishi wangapi irĩ na irio cia gũcigana ambao wako na chakula ya kutosha na igatigara, hata ya kubakisha, na niĩ nĩngũkuĩra gũkũ nĩ na ng'aragu. mimi nitakufia hapa kwa njaa. Ugai ndigũkua. Semeni sitakufa. Semeni na nguvu ndigũkua. Sema kwa nguvu sitakufa. Ugai na hinya tũtigũkua. Sema mimi sitadedi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Tũtigũkua. Hatutakufa. No mwanake ũyũ akĩnyihia. Huyu kijana akanyenyekea. Akioya itua. Kauli, akioya hinya, akakata kauli uria watigarite, na akachukua ile nguvu ilikuwa imesalia. Toria muete kahinya, kama vile uko na nguvu kidogo, kaya karoneka tare ko gatigarite, kale kanaonekana ndio kamebaki. Akiuga nindekera hinya, akasema nimejitia nguvu, na nindoimagara ndorete muciĩ, na nimechukua hatua nikirejea nyumbani, baba witũ, nikampate babangu, ndimwĩre nĩnjĩhĩtie, nimejua nimekosa, nĩnjĩhĩtie, nimetenda dhambi. Ugai nĩnjĩhĩtie, sema nimetenda dhambi. No rĩrĩ Ngai, lakini Bwana, no rĩrĩ Baba, lakini Baba, gũtiramakania, haijalishi maũndũ marĩa ngwĩkĩte, yale mambo nimetenda, gũtiramakania, haijalishi wĩra ũrĩa ngũrutĩire mũũru, kazi mbaya nimefanya, ona indo iria njitangĩte, hata yale mali nimeweza no kupoteza, lakini nimekuja gũkwĩra ũndathime, ninasema nibariki, gũkwĩra ũndirikane, kukwambia nikumbuke, ambararia imoko manyu na igũrũ, inua mikono yako juu, ugai Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, sema kama vile Bwana aishivyo uhai, Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩtuoka, ugai na hinya nĩtuoka, sema na nguvu tumekuja, na mũndũ nĩoige hake, nĩndoka, nimekuja, nĩndoka, nimekuja, nĩndoka, Odirikane, unikumbuke, odirikane, unikumbuke, odirikane, unikumbuke, Ngai ndirikana, Mungu nikumbuke, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, katika jina la Yesu. Ambararia imoko manyu wega, inua mikono yenu vizuri. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici ciaku, Mungu kwa sababu ya huruma zako ninanena baraka juu ya watumishi hawa, garũra itu, badilisha mũtũũrĩre wa andũ aya ũcenjie, maisha ya watu hawa yabadilike, ongerera ũira, ongezea ushuhuda thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kwa gĩkĩ, madhabahu haya, nĩ tondũ wa kũgarũrĩra ciana ici kwa mũtũũrĩre, sababu ya kubadilisha maisha ya vijana hawa, garũrĩra na kĩaya mũtũũrĩre, badilisha maisha ya vijana hawa, garũrĩra airĩtu aya mũtũũrĩre, badilisha maisha ya wasichana hawa, garũrĩra ciana ici mũtũũrĩre, badilisha watoto hawa na maisha, tondũ wĩ Ngai, kwa maana wewe ni Mungu, na tondũ wĩ Ngai, wewe ni Mungu, aya matikũrĩanĩra na ngũrũwe rĩngĩ, hawatakula makorofi na nguruwe tena, matioimire kwao nĩ tondũ wa ũtonga, hawakutoka kwao kwa sababu ya utajiri, no moimire kwao, lakini walitoka kwao, marutirwo kwao, walitoka kwao nĩgetha matigagũtĩithie Ngai, ndio wasikuheshimishe, nĩgetha matigagũtĩithie ndio Ngai, wasikuheshimishe. no ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, Lakini lisahari hili na sekunde hii, ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, ninasimama katika pengo na katika torĩa mwanya, Musa athaithanĩrĩire Isiraeli, kama vile Musa aliweza kukiri kwa sababu ya wana wa Israeli, ũkĩmaigua na ũkĩmahũthĩria rũgendo, ukawasikia na ukarahisisha kazi yao, hũthĩria ciana ici rũgendo, rahisisha safari ya watoto hawa, hũthĩria na kĩaya rũgendo, vijana hawa safari yao irahisishe, hũthĩria airĩtu aya rũgendo, Mungu rahisisha maisha ya wasichana hawa, kũrĩa twambĩrĩirie gũtirĩ njĩra, kule ambacho tumeanza hakuna njia, no ndagwĩta njire, lakini nakuita njia kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kwa madhabahu haya, ũtũhe njĩra ya ciana ici, tupatie njia na mwelekeo, ũhe ciana ici njĩra, wapatie mwelekeo, tũhe njĩra Mwathani, tupatie njia Bwana, tũhe njĩra Ngai, tupatie njia Mungu, twagwĩta njire, tumekuita njire ũtungata-inĩ ũyũ, katika huduma hii, twagwĩta njire, tunakuita njire kĩgongona-inĩ kwa gĩkĩ, madhabahu haya, tũtiũĩ kana nĩ itherero kana nĩ rũgũrũ, hatuelewi ni wapi ama no ni wapi, atongorie makinya maitũ, lakini wewe tuongoze nyayo zetu, watũhe ũgĩ na ũmenyo, ukitupatia hekima na kuelewa. ũyũ nĩ kanitha waku, Hii ni kanisa lako, ũyũ nĩ kanitha waku, hii ni kanisa yako, ũyũ nĩ kanitha waku, hii ni kanisa yako. ndaria kĩrathimo Ninanena baraka igũrũ rĩa kanitha ũyũ wa marigĩrĩrio,
maisha ya kanisa hili la mwisho. Uroneka to tari kiene. Hii inaonekana kama haina maana. Uroneka to tari uhoti. Hii inaonekana kama haina uwezo. Ni kanitha munene. Hii ni kanisa kubwa. Uria wahanda na wambĩrĩria. Ila umepanda na umeanza. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Masaa haya na lisahari hii. Ndohora ciana ici cioho-inĩ. Nimefungua vijana kutoka vifungo. Ndamohora cioho-inĩ. Nimewafungua kutoka vifungo. Ndamohora magongona-inĩ. Nimewafungua kutoka na makafara. Ndamaruta gĩko-inĩ. Nimewatoa kwa uchafu. Shaitani wĩra waku nĩ mũthiru. Shetani kazi yako imeisha. Shaitani wĩra waku nĩ mũthiru. Shetani kazi yako imeisha. Shaitani wĩra waku nĩ mũthiru. Shetani kazi yako imeisha. Ũrĩa ũrutithĩtie ciana citũ. Wale umewafanyisha watoto wetu. Aya nĩ arathime. Hawa wamebarikiwa. Aya ti arume. Hawa hawajarania. Aya ti orote. Hawa hawajaelekezwa vidole. Aya nĩ agũkũgocithia Ngai. Hawa ni wa kumtukuza Bwana. Amũkĩra igongona rĩrĩ mũrĩithi ũrĩ tha. Amũkea dhabihu hii Bwana uliye na huruma. Ngai kĩgongona kĩama. Mungu wa huruma. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Siuinuliwe Bwana. Kanitha mbararĩria ciana ici moko. Kanisa tuelekeze mikono yetu kwa wapendwa hao. Na muge nĩ arathime nĩ Ngai. Na tuseme wamebarikiwa na Mungu. Ugai na hinya nĩ arathime nĩ Ngai. Sema wamebarikiwa na Mungu. Ugai na hinya nĩ arathime nĩ Ngai. Ugai andũ nĩ arathime nĩ Ngai. Na nĩ mohoretwo. Na nĩ mohoretwo. Nĩ mohoretwo. Nĩ mohoretwo. Na me nyũmba-inĩ ya ithe. Na me nyũmba-inĩ ya ithe. Ithe nĩ amaririkane. Na ithe nĩ amaririkane. Ngai nĩ amaririkane. Ngai nĩ amaririkane. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Yesu uliyeinuliwa juu sana. Lirikana na kaya na iretu na ciana nyinyi. Kumbuka vijana, wasichana, hata watoto wadogo. Ona athuri na atumia. Hata wazee na wamama. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe. Katika jina la Mungu Baba. Twahoya twetĩkie na twacokia Ngai. Tumeomba, tumeamini na tumeshukuru. Amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Pigia Bwana Yesu makofi. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Ndirenda tuikare thĩ. Nataka tuketi. Tondũ rĩu nĩ ihinda rĩa kwamba kũrĩa. Hii ni wakati wa kukula sasa. Twambe tũrĩe gakima. Ndio tuweze kukula food kwanza. Enakio iweka miduru kanitha no. Nani? Ukirai tuikare thĩ. Muka sasa, muka sasa. Andũ arĩa mekĩrĩa, andũ arĩa me riko. Wale ambao wako pale jikoni. Uria mwabangite hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mũbange ũguo. Vile mlipanga last time upange tu hivyo. Nigetha mambe marĩe gakima. Ndio wakule kwanza ugali. Tondũ nĩ ithaa rĩa ranji. Kwa sababu ni lisahari la chakula sasa. Na tugaga nĩ ranji nĩ thaa mũgwanja. Kwa sababu tunasema tumezoea ni saa 7. Amen. Amen. God bless you. Mungu awabariki sana. Ũguo mabangwo hau marĩ raini ũguo. Pangwe vizuri sana, wakae vizuri pale. Mũndũ arĩre harĩa kũigua kĩenda. Mungu akulie pale ambapo anasikia anapenda. Na wadu wale me masini matuhe nyimbo. Na wale wako pale kwa mitambo watuwekee wimbo. Todo timu ino gwiciria ina wira muingi. Kwa sababu hii timu iko na kazi kubwa. Ngai ni mwihokeku. Lakini Mungu ni mwaminifu. Amen. Amen. DJ ni okire. Na niki oh. Ona sasa. Gati ya don. Yeah. Sikia. Hatuko na God. Mimi niko na God pia. Cheki niko nyuma yake jo kamkia. Na wapeleka na rada mandugu jo na madada huku bana kumewaka simu nasikia. Haha. Huduma ni mbichi cheki venye ina nice. Nenda pande zote zinabeba diwa ras. Huko kuna shisha ni kumedi na mavasi. Zile riba za kina Eva pia kina Adam. Stories za jaba watu wangu vitu gwan. Injili inashika zikishika mina dance. Maombi na connect zifikie most high. Zimeriep cheki rien ukiwa na yeni fine. Fika pande zote hadi kwa club. Akina jabidi wanachachisha. Ona sasa. Gati ya don. Yeah. Sikia. Hatuko na God. Mimi niko na God pia. Cheki niko nyuma yake jo kamkia. Na wapeleka na rada mandugu jo na madada huku bana kumewaka simu nasikia. Haha. Huduma ni mbichi cheki venye ina nice. Nenda pande zote zinabeba diwa ras. Huko kuna shisha ni kumedi na mavasi. Zile riba za kina Eva pia kina Adam. Stories za jaba watu wangu vitu gwan. Injili inashika zikishika mina dance. Maombi na connect zifikie most high. Zimeriep cheki rien ukiwa na yeni fine. Toba zimefika pande zote hadi kwa club. Akina jabidi wanachachisha kila time. Hakuna kudilema sando chache watu wangu. Kuna nice kuna fun ni kufia mkuja fam. Minadai wakamate musikie fiti. Injili tushikishe pande zote kwa nini
nini madam kuja hivi, buda kuja hivi, sare za dunia huko kumejaa kiki, ninadaiwa kamate, musikie fiti, injili tushikishe pande zote kwa nini madam kuja hivi, buda kuja hivi, sare za dunia huko kumejaa kiki, kumejaa kiki, kumejaa kiki, madam kuja hivi, buda kuja hivi, sare za dunia huko kumejaa kiki, kumejaa kiki, kumejaa kiki, madam kuja hivi, buda kuja hivi, sare za dunia huko kumejaa kiki, kiki. DJ hapa ndani nataka mtu tu mwenye akona kiroma, wengine watoke nje. Kama una chakula toka nje tafadhali. Tusianze kulalamika ujakula sijui nini. Bogi Githongori. Hapo mabackbencher. Hapo sana hapo. Nitolea watu nje. Tafadhali sikia maneno. Hapa nataka tu kama uko na kiroma unaingia ndani. Kama una chakula toka nje. Okoka nao okoka nao, wacha wote wakule watu. Leo ni lazima joka tambe kata nice. Hizi za Mungu cheki ziwa bebe. Mikono juu twende one lege. Ndani jili na donjo, yani hawa wanati tu wabebe kwani rada gani? Okoka nao. Okoka nao. Okoka nao tujinice jobi bad. Heaven jo wasunde bash moja tena guan. Huko bazenga cheki bebwe. Mastingo deli cheki tualete. Injili inashika cheki okoka tu. Hizi za goda zina pressure buda kuja tu. Tukule doba jo injili tu inuwe juu. Anguka nayo ndiyo dance imekam kwa true. Okoka nao wacha wote wakule watu. Leo ni lazima joka tambe kata nice. Hizi za Mungu cheki ziwa bebe. Mikono juu twende one lege. Okoka nao. Okoka nao. Okoka nao. Baji alone. Skia. Checking warewan. Injili tunasababisha situko idha. Bogi mejichaka huku vitu maridad. Buku joni moja si usoma kila time. Wacha tu wapeleke na rada msipens. Mizizi za God Johnny fiti. Kendo ametushika toka juu mpaka chini. Mizizi za God Johnny fiti. Kendo ametushika toka juu mpaka cheki kadela tuko zonjo za God ziko on. Zetu zimeriet zimeshika on top. Daily kwake tuko home tuko high tuna form. Zetu zimeshika di kushinda hizo mandom kula dance. Weka mkono juu alafu zidisha na mabeg. Tingisha hiyo kichwa vituliet maliet. Iformisha jipa na mizizi tuko best. Life yetu haitakuwa the same kula dance. Weka mkono juu alafu zidisha na mabeg. Tingisha hiyo kichwa vituliet maliet. Iformisha jipa na mizizi tuko best. Life yetu haitakuwa the same. Tukibana vile Lord amenifanya. Baraka ni kibao kama maji na sadaka. Tukisababisha mapepo zinaisha. Kwa Lord kuna bamba duna baki meitana. Na siku chana kumedi na mapasta. Bako zake God zilinifanyanga master. Hakuna cha disaster juu niko na the king. Say God first mpaka nikatoa sin. Umesoma mizizi kama hujasoma basi nani kuja hivi. Ona huyu wamechange rada Johnny fiti. Imbuku ina rada fiti. Ukichambua utaona fiti. Nani kuja hivi kama hujasoma basi nani kuja hivi. Ona huyu wamechange rada Johnny fiti. Imbuku ina rada fiti. Ukichambua utaona fiti. If you got Christ, you got money. Hell got you got Christ, you got money. You got God. EMP Records. Chin chin chin, chazana dawa. Chin chin chin, chazana dawa. Chin chin chin, chazana dawa. Chin chin chin, yesu ndio dawa. Chin chin chin, chazana dawa. Chin chin chin, chazana dawa. Chin chin chin, chazana dawa. Chin chin chin, yesu ndio dawa. Aliponyaga vipofu na wale katembea juu ya maji, dhambi zetu akatupia mbali. Alishinda Kalvari, aliponyaga vipofu na wale katembea juu ya maji, dhambi zetu akatupia mbali. Alishinda Kalvari, zaidi ya Panadol, Citamol, damu yake inaponya mo. Zaidi ya Panadol, Citamol, nimeponywa ndio nacheza low. Chin chin chin, cheza na dawa. Chin chin chin, cheza na dawa. Chin chin chin, cheza na dawa. Chin chin chin, yesu ndio dawa. Chin chin
CBD, injili fike VCT. Yesu anaponya mpaka HIV. VCD, vijijini mpaka CBD, injili fike VCT. Yesu anaponya mpaka HIV. If you got Christ, you got money. You're held up, you should call on him. You got Christ, you got money. You got God. Chin chin chin, cheza na dawa. Chin chin chin, cheza na dawa. Chin chin chin, cheza na dawa. Chin chin chin, Yesu ndio dawa. Chin chin chin, cheza na dawa. Chin chin chin, cheza na dawa. Chin chin chin, cheza na dawa. Chin chin chin, Yesu ndio dawa. Zaidi ya Panadol, sitamo. Damu yake inaponya mo. Zaidi ya Panadol, sitamo. Nimeponya ndio nacheza leo. Nibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusupasupwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusupasupwa hata kumwagika. Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusupasupwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusupasupwa hata kumwagika. Nani apinge alichosema Mungu? Nani alaani alichobariki Mungu? Hakuna awezaye kuzuia alichotenda Mungu. Na kama kuna pando lopandwa na movu, nang'oa pando la movu bila ang'oa. Andiko kwa hila, nafuta andiko la hila. Kama kuna pando lopandwa na movu, nang'oa pando la movu bila ang'oa. Andiko kwa hila, nafuta andiko la hila. Mimi andiko nitakuwa kichwa si mkia, wa kwanza si wa mwisho. Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusupasupwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja Simboritoda onge gimaluoro makatondi kiruto analando nyinge. Simboritoda onge gimaluoro makatondi kiruto analando nyinge. Yesu timono ochiero Lazaro nejio neno imondie kum Yesu ruodho biro loyoni te weka tik. Miel Martin, 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 Okoka nao wacha wote wakule watu. Leo ni lazima joka tambe kata nice. Hizi za Mungu cheki ziwa bebe. Mikono juu twende one lege. Ndani jili na donjo. Yani hawa wanati tu wabebe kwani rada gani. Okoka nao. Okoka nao. Okoka nao tujinice jobi bad. Heaven jo wasunde bash moja tena guan. Uko bazenga cheki bebwe. Mastingo deli cheki tualete. Hii injili inashika cheki okoka tu. Hizi za goda zina pressure buda kuja tu. Tukule doba jo injili tu inuwe juu. Anguka nayo ndiyo dance imekam kwa true. Okoka nao wacha wote wakule watu. Leo ni lazima joka tambe kata nice. Hizi za Mungu cheki ziwa bebe. Mikono juu twende one lege. Okoka nao. In around to 8 up we go to 9 to 2010 Bogini Brantos na kina Ben Ben. Alafu kitambo nilipenda Mary Jane. Asome mjemo hadi weekend Anifi spend na biti ya makina kushika matumbo Coke, kashata na njugu ya 10 Usiku club Venus na romose wana jen na chafu wa meza manu jinga sipend Ngoma ya busy manu na pull it up again Form zilifanya nikapendwa na madem Kumba yote ilikuwa vanity wa zilini wacha na madent na maden. Hapo 2012 nikagongana na
invest ilikuwa DJ Cafe. Music to another level. Ona sasa. Baji alone. Skia. Akmi napenda kumupress nikiwa hivo inabamba. Shacheki vako zake ndani yake kuna waka. Rafiki jo wa power nuchizika nikimwaza pale Mbogi kunichocha. Akibaji kuja sana. Chekiwe, mi napenda Christ. Bila yegade ingekuwa bad. Chekiwe, mi napenda Christ. Bila yegade ingekuwa bad. Aki Yesu bila we ingekuwa bad. Cheki msalaba ulidedi manzendo tukue fight. Kadela jote kova mwili yangu inakufa. Si achini chocha vako zako zuni jazz. Nikikumbuka zile riba pale cross. Mina sikia jo kutokwa na machozi. Saini imereforma kuna vako za machomu. Manze inanibamba nikicheki kwako nikolo. Na kuja tena tafadhali manzeni wie radhi. Yani nimeblanda dunia ni ngori jo sitaki. Nilimaliza hizo kumzao misi die. I give you all the praise siku zote zomboto. Akmi napenda kumupress nikiwa hivo inabamba. Shacheki vako zake ndani yake kuna waka. Rafiki jo wa power nuchizika nikimwaza pale Mbogi kunichocha. Akibaji kuja sana. Chekiwe, mi napenda Christ. Bila yegade ingekuwa bad. Chekiwe, mi napenda Christ. Bila yegade ingekuwa bad. Ndokudunda nisane najibamba nikiingia church. Ndokudunda ni maombi nishajikuta kwa Jesus. Ndokudunda nisane najibamba nikiingia church. Ndokudunda ni maombi nishajikuta kwa Jesus. Ndani ya spirit ka ninja najibamba nikisonga tu na Mbogi imejituma tu kwa Jesus. Ndokudunda nishaingia service solo shedi simi ukua. Nimesoma neno Bible am good at shapatanga issues na wale wanakiuka. Nikakeusia Esau na Job pale mta. Dhambi ndo mimi naziweka nyuma. Single sikai tena niko na Jesus. Ule shetani kwa kona ashapanga kuja. Masifa zote hapa tunarusha Jesus. Shetani wedim hapa sifa kwa Jesus. Goja tena godo kusema hizo zingine kwenda Goja tena Kadela hindo riba wazingo shani kemba tualeta. Doba za kizenga vishindu hizo za giza hatuna kulanisha. One chapter ade debo awe kisele. Kama Jona sikatai kutumwa nineve na kanyaga. Hata kakuna njeve hata upande jeta uwezi fika heaven. Lazima we na Christ man piga ruti na odi wa mtaa. Uko na dream ya kuwa star. Haiwezi meka umeka. Pasi ya mkaa. Focus vile inafaa. Kanyanga na utapa. Wala the bubble is so clear about it. If you don't talk, don't it. And everybody want a good life, don't it. Kanya hey Kanyagala America. Shona kila kona kama wanaraka sana bana wangekuja jana. Madoba ni mob hata hii ni kama bonus. Wana vile doba na wabeba kasafina. Talent ya muziki kona skill ya Maradona. David anacheza music soul anapona. You know, ni gospel tena msifanye kama genre. Wait a minute, ni genre ama genre. It doesn't matter. One thing we know ni ukifanya kama genre tutatoka kama genre. Tunapenda gospel, piga pom sana. Bila kumsalia na wafanya. Simba ringo, ringo, ringo,
but I know I'm highly favored. Yeah. See my ringo, but I know I'm highly favored. In my coming in and going out, I'm so blessed, we need a shout. Yes, so many blessed, look around, and I'm salute, come and scout. Yes, in my coming in and going out, I'm in it around about. We sit at some book out and about, and we figure things out. I'm the head, no the tail. Avidu zangu hazita fail. Inakafunga kama jail. Nimeja mazuri kama bail. Nimejawa na favor. Maisha yangu ina flavor. Yesu wangu amekita. I'm so blessed. See my ringo. But I know I'm highly favored. Yeah. See my ringo. Yeah. Baji alone. Jana ukanisani Patenga pale nebe na kila Sunday baraka manze cheki na zinyamu watu wangu hakuna kulalisha watagwan kila ibada kuchachisha nikinyita kila vasia huduma imeshika kushida jabo na ubia na chachisha na word ya fresh design mimi niko fine nisiwe na wasi na brother Johnny Tambo gijo ya mind nimesoma kubarikiwa sana ni supu cheki venye vako zake kwangu ni supu cheki venye huyo mzee bana ni supu kubarikiwa sana ni supu cheki venye vako zake kwangu ni supu Ndokudunda Usale najikama nikiingia cha Ndokudunda Ni maombi nishajikuta kwa Jesus Ndokudunda Usale najikama nikiingia cha Ndokudunda Ni maombi nishajikuta kwa Jesus ya spirit kanisa Najikama nikifunga tuna mugi kuma kwa Jesus Ndokudunda nishainde kwa nimesoma neno Bible la mbuta Pata issues na wale wanakukuka Nikibana nina mali kidogo nitakuweka pahali wako zako zote ni hatari situko inadi injili dili kupea umati katumbe bora na sitafadhali unapanga fiasian Akimoku unapanga fiasian wako zake zote panga fiasian Akiletofana unapanga fiasian unapanga fiasian Akimoku unapanga fiasian wako zake zote panga fiasian Akiletofana panga fiasian Dansi meshika mashinani kila choche kila mtaani dansi naleta burudani dansi meshika mashinani kila choche kila mtaani dansi naleta burudani like a David, watch and go zero looking like a baby. Moji and Jabidi, we drop this a heavy. In class we party, in class we raving. Wakiuliza, washo in class najibamba kabisa. Tele najigamba kwa Jesus. When I think about what he has done for me, daily blessings coming. So nashukuru niko sawa, so mina vimbada. Nampa sifa kama kawa, so mina vimbada. Kama unisho ya Yesu basi kuda wacha story. Kama unisho ya kuda wacha story. Kama unisho ya blessing basi kuda wacha story. Kama unisho ya
Udawacha story, udawacha story. Udawacha story. Udawacha story. Udawacha story. Hakuna time na kula neno kula neno kula neno kula neno KDF kula neno kula neno kula neno kula neno kula neno kula neno KDF. Uko na njaa unatafuta dishi ya kushiba, hey, yeah. Kuna dishi fulani KDF. Piga picha. Asante tena. Na capture moment, na post na share na the world. Na capture moment, na post na share na the world. Kitambo ndo mpige picha, lazima kungekuwa na mpiga picha na masani yake, so mkuwe ready before mpiga picha jipita. Kisikia wale wakuchwa do picha, nasema mama Nyore amefika picha, kisha nasikia Nyore ameenda kuichoma picha. 2 weeks later picha zimefika, but Buddha amekatwa kichwa. Last one amelala, una naangalia ngapi watu wakipiga picha. Why am I saying this? Kuna simu ziko na picha. Thank God for technology. Piga your picha tena. Piga your picha. Okoka now. Okoka now. Kauna nisikia karibu. Okoka now. Okoka now. Okoka nao, wacha wote wakule watu. Leo ni lazima joka tambe kata nice. Hizi za Mungu cheki ziwa bebe. Mikono juu twende one lege. Ndani jili na donjo. Yani hawa wanati tu wabebe kwani rada gani. Okoka nao. Okoka nao. Okoka nao, wacha wote wakule watu. Leo ni lazima joka tambe kata nice. Hizi za Mungu cheki ziwa bebe. Mikono juu twende one lege. Ndani jili na donjo. Yani hawa wanati tu wabebe kwani rada gani. Okoka nao. Okoka nao. Okoka nao tujinice jobi bad. Heaven jo wasunde bash moja tena guan. Uko bazenga cheki bebwe. Mastingo daily cheki tualete. Injili inashika cheki okoka tu. Hizi za goda zina pressure buda kuja tu. Tukule doba jo injili tu inuwe juu. Anguka nayo ndiyo dance imekam kwa true. Okoka nao, wacha wote wakule watu. Leo ni lazima joka tambe kata nice. Hizi za Mungu cheki ziwa bebe. Mikono juu twende one lege. Okoka nao. Okoka nao. Okoka nao. Okoka nao. Kauna nisikia karibia ni kubless. Hii ni ama jazz cheki pia joma dem. Okoka nao itabidi umeflow na verse. Walai hii cheki utabaki ukidance. Okoka nao kahi ngoma imekunice. Okoka nao jiendo the most high. Okoka nao hizi vako Johnny fine. Okoka nao jo usi feel shy. Okoka nao. Okoka nao. Okoka nao. Okoka nao. Okoka nao, wacha wote wakule watu. Leo ni lazima joka tambe kata nice. Hizi za Mungu cheki ziwa bebe. Mikono juu twende one lege. Okoka nao. Okoka nao. Tumsifu tu. Kila mtu hapa ndani sifa juu. Yako kwa kiti amefurahi. Jua na jua hingoma imemnice. Tumsifu tu. Kila mtu hapa ndani sifa juu. Ona sasa. Bati ya don.
Yeah. Sikia, hatuko na God, mi niko na God pia. Cheki niko nyuma yake jo kamkia. Na wapeleka na rada mandugu jo na madada huku bana kumewaka simu nasikia. Haha, huduma ni mbichi cheki venye ina nice. Nenda pande zote zinabeba diwa ras. Huko kuna shisha ni kumendi na mavasi. Zile riba za kina Eva pia kina Adam. Stories za jaba watu wangu vitu gwan. Injili inashika zikishika mina dance. Maombi na connect zifikie most high. Zimerie cheki rien ukiwa na yeni fine. Doba zimefika pande zote hadi kwa club. Akina jabidi wanachachisha kila time. Hakuna kudilema sando chache watu wangu. Kuna nice kuna fun ni kufia mkuja fam. Minadai wakamate musikie fiti. Injili tushikishe pande zote kwa nini madam kuja hivi. Kuda kuja hivi. Sare za dunia huko kumejaa kick. Minadai wakamate musikie fiti. Injili tushikishe pande zote kwa nini madam kuja hivi. Kuda kuja hivi. Sare za dunia huko kumejaa kick. Kumejaa kiki, kumejaa kiki, madam kuja hivi, kuda kuja hivi, sare za dunia huko kumejaa kiki, kumejaa kiki, kumejaa kiki, madam kuja hivi, kuda kuja hivi, sare za dunia huko kumejaa kiki, 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 madam kuja hivi, kuda kuja hivi, sare za dunia huko ndokudonjo ndokudunda nisane najibamba nikiingia church ndokudonjo ndokudunda ni maombi nishajikuta kwa Jesus ndokudonjo ndokudunda nisane najibamba nikiingia church ndokudonjo ndokudunda ni maombi nishajikuta kwa Jesus ndani ya siri ninja najibamba nikifunga mbogi imejituma tu kwa Jesus ndokudonjo ndokudunda shaingia service solution disimi ukua nimesoma neno Bible I'm good at shapatanga issues na wale wanakiuka nikakeusia Esau na Job pale mta dhambi ndo mimi naziweka nyuma single sikai tena niko na Jesus ule shetani kwa kona ashapanga kuja masifa zote hapa tunarusha Jesus shetani wedim hapa sifa kwa Jesus goja goja tena godoku sema hizo zingine kwenda goja tena kadela hindo riba wazingo shani kemba tualeta doba zaki zenga zishindo hizo za giza hakuna kula lisha one chapter a day push devil awe tuserereke tune masingo tuzi toke kanisa ina donjoka KDF na ice poka zake King Sucha pana kina Michael chini akwendema dhambi zitokwe hizo mission za kikresu pigaga hivyo mission ya fast mission ya paipu mission ya pili tulipiga huko pangu evanjo ilishika joko ruka mamore kuwabeba zake crest zilirunda ndokudonjo ndokudunda nisane najibamba nikiingia church ndokudonjo ndokudunda ni maombi nishajikuta kwa Jesus ndokudonjo ndokudunda nisane najibamba nikiingia church ndokudonjo ndokudunda ni maombi nishajikuta kwa Jesus msori amedunda na luku full of mula kwela ameiva kasi goda ingejipa sifa zake mikadela sitashusha buda kuja tuzitoke tukiruka nyama nze nasikia tifi mbogi na kafiti mina washoni riski huko inje ni triki kiki mina wateka na niko hivi simple zake shetani huku atibas kila Sunday pale church nasikia watu wakiklap peze zake zikikaa after church kuna form kudunda na hizo words cheki moves zimekaa Holy Spirit imeland DJ Cafe, music to another level. Yesu akisema atatenda, vumilia mimi najua atadu one time. Yeye tu pekee anatupenda. Za shetani zikikuta tunampa sigirola. Yesu akisema atatenda, vumilia mimi najua atadu one time. Yeye tu pekee anatupenda. Za shetani zikikuta tunampa sigirola. Nimetoka hustle na ndo nipate pesa nimetoka jasho nyuma kuna vikwazo na ndani ya akilini nimejawa mawazo ala me friend them are hating on me I am tempted to drink Hennessy but when me turn around to me there is something called renewal of our mindset. Umefika pahali huko, umejipata uko mjini, uko huko unalala chini, umejipata kwa situation yenye haifai, but you can renew your mindset and you can be anything you want to be, but it has to start with you. Sema with me.
kukaa huko nje is not advisable because so many of you are being misused by our politicians, by many people. Many people are misusing you because of who you are, but we are all equal. We are all equal. Either I'm riding a big car and you are walking on your floaters, we are all equals in the eyes of the Ufalme wa Mungu pia kuna utambulisho. Amen. Kuna nini? Utambulisho katika ufalme wa Mungu unakujaga wakati gani? Wakati umemwamini. Amen. Mwingine anasema wakati amezaliwa mara nyingine, si ndio? Unapata nini? Utambulisho, ama kile ambacho tunasemaga kwa kizungu identity. Nĩ Jumamothi ĩno ya tariki 17 mweri wa kanana, kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ, Gomongo Marurui Center, na nĩ kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ.
magĩtwarwo Babironi magĩtũũra kuo mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire Danieli akĩrĩra mũno akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga 12 Jehova akĩra Danieli no mũhaka moime kuo magakĩre hekarũ thĩ ya irathĩro kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate bũrũri warĩa me muoyo ũrĩ irathimo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire kũu nĩkuo rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaraga arĩa mehona arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire atuĩke igongona Jehova muonia ndũrũme Iburahĩmu agĩkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu
inigo maikio Wakinde makeo tani makenire muno Daniel yaikio irimare na merothi akimiota Rusini akiroka kuma na gikeno kinene Uguo niguo gugakenwo Gĩjamba iria ikahota thĩ Ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ Atũrũme nĩathaithire Jehova mwĩtĩkĩrie Mahũrane na Saitani atuĩke wa igongona Agĩtembũragwo mwĩrĩ mbari kiura thakame Na maya gĩkũra andũ othe kwĩ ngoma ithia gĩkena Ũguo nĩguo gũgakenwo Nĩ njamba iria ikahota thĩ Ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ Abiria thecwo na rũhiũ nĩ Kaini akĩũragwo Nuhu nĩanyarirĩkire ngoro agĩaka thabina Yarĩke kĩmũhonokia maĩ maho akĩruta Igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩ ũkena Ũguo nĩguo gũgakenwo Nĩ njamba iria ikahota thĩ Ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ Ũguo nĩguo gũgakenwo Nĩ njamba iria ikahota thĩ Ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ Tukakorewe Ngai Ngai mwene hinya Ngai ore tha nyingĩ Niwe weheragia ruo Weheragia ruo Karutorora ruothe Ndakwĩhokera ngoro ĩno Ũnjehererie ruo Ngai wa maithe weheragia ruo Karutorora ruothe Ndakwĩhokera ngoro ĩno Ũnjehererie ruo Ĩrĩ nĩ ihoya rĩakwa Ũnjigue ngĩgũthaitha Ngĩitũrũra harĩ we mwene ngoro yakwa Wĩhitho wakwa mũrũmu Ndagũthaitha we Ngai wakwa Thondekera ngoro ĩno Ngai weheragia ruo Karutorora ruothe Ndakwĩhokera ngoro ĩno Ũnjehererie ruo Nĩnjũĩ nĩũhotaga Weheragia ruo Karutorora ruothe Ndakwĩhokera ngoro ĩno Ũnjehererie ruo Kiugo gĩaku kĩroiga Gĩthuthuragia ngoro Ũkahithũria meciria Tondũ ndũngĩhithĩka Na niĩ Ngai mũnyũmbi Ndakũnengera ngoro Ĩiyũirwo nĩ maruo Wĩinamũre ngoro ĩno Weheragia
geruongoro. Mungu awabariki na wasaidie kusaidia watu Baba. Na wale wamejitolea kusaidia, Mungu asisahau Baba kusaidia wengine Baba. Mungu awabariki Baba. Angalia Baba, tukirudi mataoni Baba, bariki magoli zetu Baba. Bariki hata wazazi Baba, bariki hata wakosi Baba, waponeza katika jina Baba. Tuondolee laana zote za mapepo, tuondolee laana zote za magonjwa, dini waleto Yesu na maomba nikiamini. Amen. Amen. Pigieni Yesu makofi. Na tuseme amen. Nani mwingine? Kuja. Amen. Pigieni Yesu makofi. Haleluya. Haleluya ni lugha ya biguni. Haleluya. Nani mwingine? Haleluya. Haleluya. Mimi ningependa kusema asanti, unaona? Na pia manguo hatuna, kama mko na manguo mnaweza tujenga, unaona? Hiyo ndio ningependa kusema. Asanteni sana. Zirudi zikiwa mingi. Pigieni Yesu makofi. Haleluya. Si Mungu ndiye anapeana chakula, anapeana mavazi, si ndio? Si amemuomba na apate katika jina la Yesu Kristo. Nani mwingine? Praise God. Praise God again. My name is Alvin. Nashukuru Mungu amenipa uhai. Na muambia asante, ametupa chakula. Pia venye mmetukujia hivyo tunashukuru. Pia mko mnatukujia tena na bado kesho tutakuja. Karibuni sana. Lakini kesho mtajireta. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi ningependa kurudishia Mungu shukrani kwa sababu ameweza kutuprovide kuongezea tena na tena. Pigieni Yesu makofi. Haleluya. Msichana mmoja. Msichana.
Kamere na Mama Role, karibuni mrudishie Mungu shukurani. Saseni, mimi naitwa Kameria ama Mama Bianca ama Mama Laurini. Mimi niko poa, mimi nashukuru Mungu sana niko uhai. Kuna wale wakitaka kula siku ya leo lakini hawaja kula. Na kuna wale watoto wao wanatamani kukula na hawawezi kula. Pastor tunasema ni asante umeweza kutupatia chakula ya leo. Na ni asante sana. Pigieni Yesu makofi. Msichana mwingine. Sawa, mpelekee. Nakushikia, simeshika mkono. Wagenieneke. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tuko na mchungaji. Ningetaka akuje Gladys. Hallelujah. Arudishe shukrani ndio tukaribishe baba yetu. Pigieni Yesu makofi. Bwana asifiwe. Praise God. Praise God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Geukia jirani yako mwambie I'm fearfully and wonderfully made. Msalimie faife umwambie tena I'm fearfully and wonderfully made. Mwire nyubitwo wega fiu na gathakario ni Ngai. Mwire wanyono ukona mawiko ma Ngai. Ukiniona hivi unaona vile Mungu anaweza fanya ama anaweza tenda. Muri andu afata. Nyinyi watu muhimu sana. Muri andu ega. Nyinyi ni watu wazuri. Na muri andu athaka. Na nyinyi ni watu ambao mnarembeza. Erocionge haha ndi. Ambia huo mwingine hapa nipo leo. Ihinda tarere. Wakati kama huu Ngai wakwa no akunjoya. Mungu wangu ataniinua. Na ni akunjenjeria kimera. Na yeye atanibadilishia nyakati na msimu. Ndukamene. Usinidharau. Praise God. Amen. To our Archbishop John Githiri. Kwa askofu wetu mkuu. And our mom, Reverend Lecho. Thank you so much. Asante sana. Maya ni maumirira matha. Hii ni matokelezeo ya huruma za Mungu. Mae macio mwakundia ciana ici muthenya wa umuthi. Yale maji ambayo umenywesha hawa watoto. Ngai ndakanatige gukamukundia. Mungu asiwahi ama akaacha kuwanywesha pia. Ama aje. Si ndio? Mungu awazidishie. Mungu awabariki. Muadhani amarathime. Mungu awainue. Ama abaralie. Si ndio? Kwa sababu leo lunch ilikuwa fiti. Ama aje? Si ilikuwa poa? Leo tu ilikuwa ni haleluya. Twere atia bishop wito na mami wito. Netomere okirai tomere atia. Tusimame tuseme wa? Tomere atia. Marathimo na mature miaka meige. Nogima wa mwere na mathie kundu kuraya fiu na matwetagire raji ona gutuhumba na gutukenia marathimo. Wow. Amen. Amen. Naomba tukashukuru. Asante. Amen.
Muthamaki mwega nĩ twagũtĩa nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ thengio nĩ tondũ wa mawĩko maku ithe witũ. Ngoro citũ nĩ cihotetwo nĩ wega waku Ngai, nĩ thengio tu kĩgongona kĩ hinya. Mũthenya ũyũ ithe witũ no gũbanga tu twabangire, ĩndĩ we Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na hinya waku wakinyanĩria. Here we are to say thank you. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio nĩ tondũ mũthamaki wa ciaria yaitũ ũtũrathimĩte na waciaria magegania. Ngai wakwa ũngĩrokirĩrĩria kũmeka wega, ũngĩrokirĩrĩria kũmarathima, ũngĩrokirĩrĩria kũmoya maita igana mũthamaki mwega. Ũguo Ngai matũma ici ciana citũ, ageni aitũ, airĩtu aitũ, anake aitũ, na twana twitũ twa tũhĩ na twa tũirĩtu, na ciana cia ngenge cikene o Ngai, na mũtũrĩre wao ũngĩrotũrwo makenetie tondũ wa hinya na tha ciaku mũthamaki mwega. Mairigicagĩrie na mwaki waku Ngai, mahumbage na tha ciaku mũthamaki mwega, mahithage na mathagu maku o macio marĩ hinya mũthamaki mwega. Naguo guoko gwaku kwa ũrĩo kũu Ngai gũkoragwo na hinya mũnene, reke guoko kũu gũtũre mũthamaki kũmagitagĩra nĩ tondũ wa hinya waku. Ngai wakwa na mwathi wakwa, tũrathimĩre ageni aya aitũ mũthenya wa ũmũthĩ, macenjerie kĩmera gwata mahinda nĩ tondũ wĩ Ngai wĩkaga ũguo. Ũguo nĩguo Ngai wakwa ũkirĩte no kauga in the book of Daniel 2:21 that you are the God who changes time and season. Lord, may you change the time and season tondũ ũguo nĩguo wĩkaga. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndahoya na ndacokia ngatho. Amen. Amen, amen. Kuna mtu akona wimbo anaweza imba haleluya, tumwambie Bwana asanti. Karibu. Si we Joro. Ameenda wapi huyo kijana? Usioge. Karibu. Oka. Hello, mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Kuina rwĩmbo rũkũhutia ngoro citũ hani. Gũkũ thĩ no tũrĩ maũndũ nĩ maingĩ na makoraga andũ, na nĩkĩo ngũrani ya mũndũ na nyamũ nĩ gũgĩkũrana marĩa mega na moru, tũkĩmakũrane tũkenie mũtũmbi. Ĩkorwo mwamenya mwĩrĩ ũyũ nĩ hekarũ ya Ngai, mwaũmenyerera mwamenya gũtirĩ mũndũ ũrĩ mĩrĩrĩ, kĩheo no kĩmwe njogu ĩngĩkamenya mũguongo nĩ wa bata, ĩngĩkaũrithia mĩtĩ na mahiga. Kwĩ maũndũ matatũ matatiganaga, namo manatũ maingĩ mate mĩoyo yao, angĩ magaka mĩciĩ yao negatũra, na nĩmo muonere na mwĩcirĩrie na ningĩ mwendere. Ĩkorwo mwamenya mwĩrĩ ũyũ nĩ hekarũ ya Ngai, mwaũmenyerera mwamenya gũtirĩ mũndũ ũrĩ mĩrĩrĩ, kĩheo no kĩmwe njogu ĩngĩkamenya mũguongo nĩ wa bata, ndĩngĩkaũrithia mĩtĩ na mahiga. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩkega. Haleluya. Sasa tupigie Yesu makofi, tukaribishe our mom, ndiye akaribishe our dad. Tupigieni Yesu makofi. Haleluya. Tumwambie Bwana asanti. Thank you Pastor Lucy gũtwarithia wega. Karibu Reverend Joe. Nogere harehe sturu ya madhabahu yaku haha. Thank you. Tige gũikara thutha mũno. Bwana asifiwe sana. Yesu akumio.
nĩ wega nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ rĩngĩ Ngai atũhe. Tunashukuru kwa sababu ya nafasi nyingine ambayo Mungu ametupatia. Na Ngai atũhe ihinda rĩrĩ no getha tũmwĩre nĩ thengiũ. Mungu ametupa nafasi hii ndio tushukuru, tumwambie asante. Ndacokia ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kũrĩa gakima. Nimeshukuru kwa sababu ya kukubali kuwa na lunch pamoja. Na gwĩtĩkĩra tũnyitanĩre maũndũ mothe hamwe. Na kukubali pia tuweze kushirikiana kwa mambo yote ambayo tumefanya siku ya leo. Ndacokia ngatho nĩ tondũ wa kanitha wa Theophilus Church Jathainĩ. Nashukuru kwa sababu ya kanisa ya Theophilus Church Jathainĩ. Nĩ tondũ wotungata ũrĩa mamũtungatĩte. Kwa sababu ya kutumika na ile kazi yote wamefanya siku ya leo. Nĩ tũikario thĩ nĩ arimũ a Sunday school. Walimu wa Sunday school msaidia watoto wenu. Na karema nĩ gakunyagwo. Na kakienda tu vizuri huwa kanatengenezwa tu vizuri. Tondũ nĩ wega gũthondeka mwana. Kwa sababu ukitengeneza mambo inakuwa sawa. Mwathani arogocwo. Jina Bwana litukuzwe. Ndikwenda kwaria muno. Singependa kunena ama kuongea sana. Tondũ mathaa maitũ nĩ mathiu. Kwa sababu muda umeyoyoma. Na ũguo nĩtũcereirwo nĩ kwambĩrĩria na kũingĩra. Kwa hivyo tulichelewa kuingia na kuanza. No Ngai arĩ o hamwe na ithuĩ. Lakini Mungu yu pamoja nasi. Nĩ tuma na kiugo tũgwetagĩrĩra kuma kũrĩ arutani arĩa tũrethete. Tulikuwa na neno tulikuwa tunatarajia kutoka kwa walimu ambao tulikuwa tumetafuta. Na tũngĩaga kũmahe ndagĩka ithatũ rũciũ twameta matigoka. Na tusipowapatia kila mtu dakika tatu keshoe tukiwahitaji wanaweza kosa kuingia. Ithiĩte muno ithano. Ikipita ikuwe dakika 5 peke yake tafadhali. Na tondũ nĩmekũharĩrĩirie noti. Na kwa sababu walikuwa wamejiandaa, ngwenda kũmahe mweke ũyũ. Ningependa kuwapa nafasi hii nigetha moke erĩ. Ndio wakuje wote wawili. Walimu arĩa twarĩ nao erĩ. Walimu wale wawili. Sijui kana magĩthire kana marĩ okuo. Sijui kana kwamba wameondoka ama bado wagari walipo tu. Nĩo njetereire rĩu. Walimu ni nyinyi tunagojea. Walimu ni ega. Walimu ni wazuri, wako sawa. Tondũ nĩ Ngai ũtũmaga mũndũ agĩe na ũũgĩ. Maana ni Mungu huwa anatekeleza na anapatia mtu wajibu wa kuwa na hekima. Na nĩ ũũgĩ wa gũthomithia andũ a Ngai. Na ni hekima ya kufunza watu wa Mungu. Nigetha mohĩge. Ndio waweze kuwa na hekima. Ndiramenya mwalimu ũcio ũngĩeko. Sijui, sijaelewa mwalimu mwingine wa pili mahali alipo. No Ngai no mwĩhokeku. Lakini Mungu ni mwaminifu. Rũgama haha Teacher Jane. Simama hapa tu Teacher Jane. Nigetha warĩrie andũ aya ndagĩka itanyihĩire 5. Ndio uweze kunenea watu hawa dakika ambazo hasijazidi 5. Nĩ macereirwo nĩ gũkinya. Wamechelewa kufika. Tondũ wendi witũ uma tũrĩkie exactly thaa 8. Kwa sababu matarajio yetu ilikuwa saa 8 tuwe tumemaliza. Tutikae gũcerithĩria ciana. Tusicheleweshe watoto. Nigetha macoke kũrĩa Ngai witũ amehokeire. Ndio pia wapate nafasi ya kurejelea mahali ambapo Mungu amewaaminia. Na aya ti arĩa tũrekagĩrĩria na nduma. Hawa sio wale tunaachilia kwa giza. Ũguo nĩ wega gũtwarana na mahinda na mathaa. Hivyo ni vizuri kuelewa nyakati na msimu. Karibu sana. Asante. Uthie na mbere. Endelea. Habari zenu? Uhoro wanyu. Habari zenu? Uhoro wanyu. Bwana asifiwe. Yesu akumio. Sijazoea kukarimaniwa tafadhali. Ndamenyerete gutaurirwo no muthi ni ukimenyera. Okay, thank you. Ako bishop wako, asanteni sana. Our bishop, askofu wetu na mam pia tunashukuru. Thank you for this opportunity. Asante kwa sababu ya nafasi hii. Sasa nitatumia dakika 10 juu 5 za kuongea, 5 za kukarimaniwa, si ndio? Nitatumia hizo dakika. Okay. Mwenye anaweza kumbuka tulisema nini last time? Uliogeririkana kia twathomire hindi wengi oya guoko iguru. No, we said I am blessed. Tuanze wenye wanakumbuka. Aria mararirikana tuge twaugire turi arathime. Sawa? Wengine hatukumbuki? Mutiraririkana ndi murathime ni ngarurukite na ndi muhonokie. Okay. Kama haukumbuki tutakumbushana next time. Karo nduraririkana hindi wengi ni tukaririkana nia.
Leo nataka kuongea dakika kidogo sana. Umuthi ngwaria ndagika icio nini Uria Roho Mutheru ekundeithia. kama vile Bwana ataniwezesha. Naitwa Jino Irimo wa Shege. Etagwo guo auga. Shege ni muthuri tifafa. Mume wake ni huyu ametaja. Na mimi ni mtoto wa Pastor Rusi. Na ni mwana wa Pastor Rusi. Amesimama na mimi, kwa hivyo ni lazima ni acknowledge. Ni arugamite muno akamutirira no ginya muteithie. I'm a counselor by profession. Ni ataranaga. Nyamazeni tafadhali. And I'm a minister of the word of God. Na ni ahunjagia uhoro uria mwega. Odoria gomoira muthenya wa umuthi. Kile ningewaambia siku ya leo. Nilikuwa nimepanga about self awareness. Nindehariirie kana ngwihariirie uhoro wa mundu kwimenya na kwiyigua. And I thank God tondu Bishop ni aririe uhoro wa prodigal son. Na ningutia Ngai tondu Bishop ni aririe uhoro wa mwana uria worite. Na uria emenyire. Na vile alijielewa. Na ndera Ngai ni thengio. Nikaambia Mungu asante. Ni tondu Roho Mutheru ndahenanagia. Kwa sababu Roho wa Mungu huwa hajichanganyi. Kwa hivyo self awareness in psychology. Ile nafasi ya jinsia ya kujihisi na kujielewa. Ni knowing who you are. Ni kujijua na kujitambua. Na hari self awareness re. Na kwa lile nafasi la kujielewa na kujitambua. Ni ugikora ukimenya ugikuraga na maundu negative re. Ukijipata kwa mambo machafu ama machafuko wakati unalelewa. Maundu macio ni maku affect yale mambo yanaweza kupata ama yanaweza kukudunisha katika mahala fulani. No uhote gwicokia. Lakini unaweza jirejesha. Ni tondu Ngai ni akuhete hinya. Kwa sababu Mungu amekupa nguvu na uwezo. Na hinya muingi we meciria-ini maku. Na nguvu za uwezo nyingi ziko katika mawazo. Ungikora ukiragwo ndungihota ri. Ukielekezwa ama wakati unalelewa unaambiwa ya kwamba hauwezi. Kana ukuri ukionagio uria wifiria ri. Ulelewe na uonyesho ya kwamba vile wewe ni kosa kila mara. Ukiragwo ndwiciragia ri. Ukiambiwa hauna mafikira, huna akili nzuri. You'll never make it. Ukiambiwa hautafika, hautahitimu. Ukiragwo wituhuri. Ukiambiwa wewe ni bure, hausaidiki. Undu ucio ni ukaginya gatweka reality. Lile jambo huwa linasumbua mtu mpaka linakuwa ni jambo lipo. Na munene ni riri. Lakini shida kubwa ni hindi ria wewe wambia kuiona wifiria. Ni wakati wewe umejiona kama mtu duni. Na hindi ria wakora ukiragwo wi mwega ri. Wakati umelelewa ukionyeshwa uzuri wa kwako. Ukiragwo no uhote ri. Ukiambiwa una uwezo. Ukiragwo ni you will make it. Ukiambiwa utafika, utahitimu. Ona wahitio kerwo ni mamundu ni ahitagia no you can make it. Ukikosa unakosolewa na unaonyeshwa haja ya kuendelea. Hiyo ni positive. Hiyo ni mambo mazuri yale mema. No ni create a positive self esteem. Lakini huwa inaunda ile jinsia ya kujihisi na kujimundu ndio uendelee. Kogwo ni njue kwa gukorwo tinyuothe no amoitore. Kwa hivyo inaweza kuwa sio kila mtu, lakini kuna nafasi ya wale ati ni gukorwo kiragwo ndungihota wale ambao walifika mahali unaonyeshwa ya kwamba haiwezekani. Ni andu aria me muturire-ini waku. Kwa wale watu walikuwa wamekuzunguka pale. Angine aciari agenera muciara. Wengine wazazi, wengine madugu madada na wengineo. Pengine ukajipata kwa nafasi ile. No ni hari undu umwe. Lakini kuna jambo moja. Ati kindu kiria ki hinya muno thiini wa muturire waku. Kile ambacho ni gumu sana maishani mwa mtu. Ni meciria maku. Ni mawazo yako. Hindu ingine ndaigire renewing of our mind. Mambo ya kale ama nafasi ile ingine nilisema kujihusu. No na thaisi no hote ko renew meciria maku. Ile jinsia ya kujihisi upya. Na unaweza jihisi upya na uone wewe uko na haja. Tondu korwo wi tuhu ngiri mbirira. Kwa sababu wewe ni bure, ungekuwa kule makaburi. Lakini wewe sio bure kwa sababu uko uhai. Nimekuja kukupa ukumbusho ya kwamba kuna nguvu kwa mawazo. Kuna mengine unaweza angalia ukaona wengine wamehitimu, wamefika. Uone wengine kama kwamba hawakupitia mashida. Lakini watu wapendwa hupitia shida. Watu hupitia mpaka ile jinsia ya kukataliwa. Mimi najua ya kwamba lile niliona mimi mwenyewe. Niliona mamangu akipita rejection. Niliona yale kwa macho yangu. Nowe atweririe atiriri. Lakini alituambia kwamba na pamoja na tuliozaliwa nao. You will be anything you want to be. Akatuambia chochote kile ungependa kuwa. Na nikiona ni de haha umuthi. Na leo ndio maana niko hapa. Nikwambie vile niliambiwa. Ati wihoke Ngai tiga kwihoka mundu. Tumainie Bwana, usimtumainie binadamu. Haijalishi vile kumenenwa. Ona ugitwo chokora. Haijalishi vile umeitwa. Wewe ukoro ni ukwenda kweruta haure. Lakini kana kwamba ungependa kutoka pale. Ngai ni aguguteithia. Mungu ako na uwezo. And you have this platform. Na uko na madhabahu haya.
ukiona kana kwamba merogwa, amelaaniwa, umefunguliwa tayari, kwa sababu tuliombewa na askofu mkuu. Pengine ulijiona kana kwamba ulikataliwa, ulitupwa, wewe umependeka, kwa sababu kama hungependeka hatungekuwa hapa. Kwa hivyo siku ya leo ni vizuri mawazo yako yabadilike. Ni vizuri vile unaona mambo ubadilishe. Wewe huwa unatizamia, unaona kwamba wewe ndiye yule mkali sana. Hata sisi, wacha nikwambie wapendwa, tulikuwa watukutu pia. Hata sisi tulikuwa watukutu pia. Lakini ukakaa upewe historia ama jinsia ya mtu mahali amepita, kile unaweza kuwa na utofauti ni kukata kauli ya kuacha gamu, kuacha mambo ya dawa kulevya, kuachana mambo vileo, kwa sababu mwili yako ni hekalu. Ni vizuri ujihurumie, sio wakati wa kujihurumia, ni wakati wa kutaja, kukiri kile ungependa kuwa, kwa sababu uko na uwezo na ushukani. Lakini hiyo nafasi usipoitumia vizuri, hiyo itakuwa bure tu. Kwa hivyo ningekusihi leo, mawazo yako na nguvu. Kuna watu walipita mambo mazito. Wengine nilifukuzwa, nilitupwa, nilifanya haya na yale mengine. Yale ni kweli ulipitia. Lakini kuna nafasi ama jinsia ya uponyaji. Na utapona. Utaponywa kuanzia kwa mawazo. Nyinyi ni wa muhimu. Mungu anawapenda. Nyinyi ni watu muhimu sana. Mungu anawapenda. Kila mtu ainue mkono tuseme dewafata. Modo ainue guoko auge dewafata. Dewafata. Na Ngai anyendete. Na Ngai anyendete. Dewafata. Dewafata. Na Ngai anyendete. Na Ngai anyendete. Rathimo imuno ni Ngai. Amen. Tumpigie makofi. Amen. Mwalimu ucio ungi. Mwalimu mwingine. Bwana asifiwe. Yesu akumio. Bwana asifiwe tena. Yesu akumio legi. Kwa majina naitwa Teacher Jackie. Etago Teacher Jackie. Na mimi ndo mwalimu ucio ungi. Na yeye ndiye huo mwalimu mwingine. For me today I'm going to talk about how God loves you. Nieo mimi ningependa kuongea kuhusu vile Mungu anakupenda. Nataka kuongea kuhusu vile Mungu anakupenda. Uria Ngai akwendete. Na tukiongea kuhusu venye Mungu anatupenda. Tukiaria uhoro uria wa Ngai atwenda. I'll remind you kuhusu corona. Nego kuririkania uhoro wa corona. Haya. Corona ikiwa COVID yo kare. Mulikuwa kwa street. Twari okuria faraini. True or false? Ni makane maheni. True or false? Na muniongelesha true or false? Ni mukwaria. Ni makane maheni. True. And many people died. Watu wengi walikufa, waliaga. Na wenye walikufa wengi they were politicians. Aria ingi makuire ni ateti. Watu wako na pesa. Adumari na bia. Lakini those people who are hustlers. No andu aria mehokaga Ngai. Hao ndio Mungu alisave. Acio nio Ngai ahonokirie. And me and you, nie nawe, we are in that category. Twi category kana group ini ya andu acio mehokaga Ngai. So what I'm going to tell you today is, uria ingenda gukwira umuthi ni ati Mungu anatupenda. Ngai ni akwendete. Na anataka tu you obey him. Umwathikire. You change. Ucenjie. Uwezi enda kwa Mungu uombe akuachilie. Ndungithie kwa Ngai kana kwi Ngai uhoe akurekererie. So ukinyenyekea, wanyiha, God atakutoa kwa hiyo life yenye uko. Ngai ni agucenjeria muturire kuma hau uri na akupeleke kwenye unataka. Agutware kiwango kiu kingi ukwiririria. For example, I've seen so many of you have talents. Ondu wakionereria ucuthie wone o umwe wanyu ena kiheo. Na kiheo kiu
ndio Mungu anataka kukifanyisha kazi. Na kiheo kiu nikio Ngai arenda kurutithia wira. Most of you people in the street, andu aingi aria me kuria njira-ini kana kuria matauni-ini, they are praying for a chance like this one. Ni marahoya magie na mweke ta uyu. But you, God has given you this chance. No we Ngai ni akuhete mweke uyu. You come and change. Uke ugaruruke ucenjie. You get blessings from this madhabahu. Ugie kirathimo kuma na kigongona. You change your future. Ucenjie muturire waku wa kabere. So that you will be somebody somewhere and a blessing to the society. Nigetha urituika mundu handu na kuna na kiguni kwi mundu muna. Yes. So what I'm going to tell you. Uria gwenda kumwira ni ati. And I will repeat again. Gacokera ringi. Last time I said. Hindi yengi ngimwira. And I'm a teacher and I'm not going to tell you education is everything. Na ndi mwalimu no ndigukwira ati guthoma nikuo maundu mothe. Our bishop here alituambia. Hura iroi hau ni hega, hura iroi hau ni hega. Bishop itu ni atwirire. Ndathomire. Nie ndiathomire. Mimi sikusoma. No, akatuambia akusoma lakini atawapatia priority. Ati ndathomire no ni egutigirira ni mwagea na mweke. Waguthoma haria atakinyeti. Ya kusoma mahali ambapo hakuwezeshwa ama hakufika. Kama ulikuwa Sunday church, I think you had that kanini. Akorwo wari kuo ni wathikagiriria ni njui ni waiguire. And so God has given us different chances. Ngai ni atuhete mieke itiganite. And these chances, if you don't use them, mieke no utangihuthira no mihuthire wega, Mungu atakupatia kichapo. Ngai no akuhura ivoko. Ginya usejia. Ari ikaraga gucutha ginya rio gacenjia. Ginya usejia ukaya kulingana na venye. Mpaka ile nafasi utabadilika, ukate kauli na uweze kubadilika kabisa. So if you change, kwa yaguo wacenjia, God has a chance for you. Ngai ena mweke waku wa ihinda ringi. No matter what you've passed through. Gutiramakania kugerera na mario tuganite namo. Gutiramakania kuria wikaraga. Haijalishi mahali utaelekea baada ya hii. But you change your future. Ucenjie rũciũ rwaku. Then you pray. Uhoe. And God will listen to you. Na Ngai nĩegũkũigua. Mbarikiwe sana. Mũrathimwo mũno. Na nawapenda. Ndĩmwendete piũ. Na tukikutana unanisalimia. Na twatũngana ũkanjĩta ticha. Na unanisalimia mara moja. No kageithia rĩmwe tu. Usishinde ticha. Ticha. Ni mwalimu. Okay, God bless you. Tumpigie makofi. Amen. Bwana asifiwe sana. Yesu akumie muno. Hena muthuri ungitwagira mirigo nake. Kuna mzee mwingine tumeendea naye mizigo mahali fulani. Onake no mwalimu. Hata yeye ni mwalimu. Ndagiaga word of encouragement. Hawezi kosa neno la kututia moyo. Na ni wa kanitha guku. Na ni wa hii kanisa. Ona ciothe ni ya kanitha guku. Hata hawa pia ni wa hapa. Mwalimu karibu. Karibu sana mwalimu. No hure ruhero wega. Muhurira iruhero wega. Pigia mwalimu makofi mzuri. Amen. Wow, praise the Lord. Yesu akumio. Bwana asifiwe. Amen. God is good. Ngai ni mwega. And all the time. Na hindi ciothe. And that is his. Rekiriria hau. Wow, so thank you very much my Archbishop. Thank you muno Archbishop. And my bishop. Na bishop askofu wakwa. And also my pastor. Na mutungatiri. For the chance you have given our fellow brothers and sisters. Ni undu wa mweke uria uhete ari na ariu a maitu. To have this chance. Magie na mweke uyu. So I'll take like 2 minutes. Ngoya ndagika igiri. To encourage you. Gwikire hinya. And one thing you should know undu umwe ubatie kuririkana ka kumenya is that God has good plans for you. Ati Ngai ena mubango mwega iguru riaku. He knew you ni akuwi even before you are formed. Ono tano bika. That is what the book of Jeremiah 1:5 says. Haria ni Jeremia 1 irauga uguo. Kwa hivyo don't lose hope. Ndugate kirigiriro. Don't lose hope. Ndugate kirigiriro.
Because at the end of all those things, your Redeemer lives. That is what Job 19 verse 25 says. Kwa hivyo number 1, don't lose hope. Ebu simama na uambie mwenzako, simama kwanza. Nataka usimame. Mwalimu arauga urugame. So as I come to the end, I don't know whether you have the NIV version in your phone. You read for me Job 19 verse 25. John 19. John 19. Job, sorry. Yeah. Job 19 verse. We are going to make a declaration today. Turenda kugia na itangatho muthenya wa muthi that our Redeemer lives. Ati mutumbi ali muoyo. Good. Salimia mwenzako na umwambie God loves you. You are fearfully and wonderfully made. Ngai ni akwendete, wi mumbe wega, wi muthaka na wi notugi wa Ngai. And today, no muthi, you have been given another name. Ni uhetwo ritwa rieru. You are blessed. Wi murathime. You are more than a conqueror. Wi makiria ma mutoria. You are the head. We wi kiambiriria. And not the tail. No ti mutingoe. Amen. Amen. Wow. Job 19:25. Yes. Gikuyu ni ukuigua. Nejoi ate muguri ali muoyo. Turudie hivyo, nejoi muguri ali muoyo. Nejoi muguri ali muoyo. Nejoi muguri ali muoyo. Muguri ali muoyo. Na ate marigererio niwe ukarugama thi ino. Na marigererio. Tena na marigererio. Na marigererio. Niwe ukarugama. Niwe ukarugama. Good. So okay, unaweza tu nisaidia tu tafadhali. Oh, sawa. Saidia tafadhali. Sawa. Excellent. So kitabu cha Ayubu 19 mlango wa 19 muhari wa 25. 25. Muhari wa 25. So nitasoma lakini mimi tu, okay, utarudia nikisoma lakini mimi and you touch your heart, lakini mimi ukahutia ngoro yaku uguo no keariria. And we shout lakini mimi, sema lakini mimi ninajua ya kuwa mteteaji wangu yu hai na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Amen. And amen. And amen. Tumpigie mwalimu makofi. Thank you sir. Amen. Hey, nituthiete wega. Tumeenda vizuri. Na wira wothe urarutwo haha. Na kazi yote inafanyika mahala hapa. Ni urathi urarekererio. Ni unabii unaachiliwa. Na urathi warekererio ni uhingaga. Na unabii kiachiliwa. Tondu maandiko moigite thiini wa ibuku ria Isaia. Kwa sababu maandiko inasema katika kitabu cha Isaya, Ngai ni afuataga ciugo cia andu ake. Mungu anafuata neno ya watumishi wake. Ni aimaga ciugo cia andu ake thutha. Anafuata matamshi ya watumishi wake. Uguo ni ndiretekia ti wira wa tuhura arutu. Kwa hivyo ninaamini sio kazi bure inayotendeka. Ngai amurathime muno. Mungu abariki sana. Aria othe marikia kwaria. Wale wote ambao wamenena. No ndiretekia no tuguthondeka semina njega. Ninajua ya kwamba tengeneza mkutano mwingine nigetha mundu aruturure giothe kiria githi. Ndio mtu apate nafasi na marisali kutosha kutoa kilicho ndani mwake. Na githomo gikorwo gikiega kia mathamo. Ndio masomo ya kuwe sawa na pia tuwe na nafasi nzuri. Tondu guo niguo kwagiriire. Kwa sababu inastahili kuwa vile. Riu ndagika-ini ino kwa risali hili twina our mom, kwa sababu tuko na mama yetu, ndaririe o hau ari. Ni yeye ningependa tu apate kunena akiwa mahala pale alipo. Arie kirathimo. Anene baraka. Na tondu he kindu egutureheire. Na pia kuna zawadi alituletea. Anengereria ikarite o hau thi. Anipatie tu nikiwa ameketi tu hivyo. Ningumukinyiria. Na mimi nitawafikishia. Karibu sana. Ndramenya ndure na thina. Ninajua ya kwamba uko sawa mama.
Amen. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Nipungie mkono tu tafadhali mahali. Salimia mwenzako mwambie amesalimiwa na maadhi. Geithio ciongo mwira no wageithio ni mama. Salimia aliye nyuma mwambie umesalimiwa na maadhi. Geithio ciongo mwira no wageithio ni mukuru. Amen. Bwana asifiwe. Si Mungu amefanya tu tupatane siku ya pili. Ngai ni atuma tutungane muthenya kana rita rĩa kerĩ. Si ni mara ya pili tumepatana. Ithuĩ ti mweke wa kerĩ. Msipige kelele tafadhali. Na ndukanegene. Si ni mara ya pili tumepatana. Iti rita rĩa kerĩ twatungana. Si Mungu ako na mpango. Ngai ena mũbango. Lakini kuna kitu nitakuambia. No he ũndũ ngũkwĩra. Kuna kitu huwa tunasema ya kwamba egetagwo matua. Matua inaitwaje kwa Kiswahili? Ni kauli. Kauli. Ni vizuri ukate kauli. Ni wewe kwako ukate kauli. Niwe utue matua. Ujiulize. Wiyurie. Penye naishi, haria ndiraikara, vile nafanya, uria ndireka, kile natumia, kiria ndirahuthira, ni mpaka lini? Ni nginya ri. Kwa hivyo ni kwako kukata kauli. Niwe gutua matua. Si tuko 2024? Twi mwaka wa 2024. Next year ni 2025. Mwaka uyu ungi ni 2025. Kama uko 20 years, akorwo wi miaka kibau, utakuwa 21. ugakorwo na 21. Kama uko 30, akorwo wi na 30, utakuwa 31. ugakorwo 31. Lakini ni vizuri uelewe. No ni wega ukurane. Mungu yuakuja. Ngai ni aracoka. Na akija, na acokari, hakuna huruma zitakuwa ati mimi sina nyumba. Atire tha si haria waikaraga. Mungu Biblia imesema kwamba huruma zake atawafikishia wale ambao wanalitii neno lake. Maandiko maugaga ati tha ciake ni agashikinyiria aria mathikagira kiugo giake. Kwa sababu unakaa kwa street. Koguo ndugecirie kana withugunde to wi njira-ini. Kwa sababu unatumia glue. Ati to ni ukugucia nginya kagamu. Unatumia bangi. Na ni ukuhuthira unatumia drugs. Ukahuthira drugs. Unatumia hizo substance zote unatumia. Indo icio ciothe. Munasikia? Ni muranyita. Usifikiri ati Mungu atakuhurumia. Ndugecirie ni ukuiguirwo tha ni Ngai. Jehanamu imetengenezwa kwa sababu ya wale ambao wanatumia hizo vitu. Horo wa mwaki na horo wa ishua wale wanaiba, aria maiyaga, wanasema uongo, aria maragi maheni, wanatukanana, aria marumanaga, hata wale wako kwa manyumba makubwa na madogo. Ona aria me manyumba manene na nini. Jehanamu imetengenezwa sababu yao. Horo wa ishua ine ni muhariririe. Kwenyu ni kukata kauli. Niwe otue matua. Kwangu ni kukata kauli. Wakwa nani ndue matua. Useme nitatoka kufanya, nimechoka kutenda dhambi. Uge ni nogete gwiko kana mehia. Unasikia? Ni uranyita. Si tumefunzwa kuhusu mtoto yule aliyepotea. Ni twatari horo wa mwana uria worite. Si tumefunzwa about prodigal son. Ni twero horo wa mwana uria worite. Alikata kauli. Agitua matua ya kutoka mahali alipo. Ya kuma mahali ari. Na kurudi nyumba ya Mungu. Na agisoka nyumba-ini ya baba. Ama nyumba ya babake. Kana mushii kwa mushii. Nawe ukate kauli. Nawe otue matua marungu. Kwa sababu ugali ina mwisho wake. Ni todo ngima ina mwisho. Chakula kina mwisho wake. Ya kuria kina mwisho. Lakini neno la Mungu litaishi milele. No kiugo kia Ngai ni tene na tene. Hakuna huruma. Na gutire tha ya mtoto yatima. Ati todo wi wadigwa. Mungu hata mhurumia tu ni mtoto wa yatima. Ngai ndakathikiriria ati no wadigwa. Mungu hata sema ati au alikuwa kwa street. Ndakauga ati gaka kari mihirito-ini ya njira. Laini zitakuwa mbili tu. Ati laini ni igiri. Ama falme zitakuwa mbili. Mothamaki ni mere tu. Ufalme wa utakatifu. Uthamaki wa utheru no thiku. Na ufalme waliotenda dhambi. Na uthamaki wa waganu. Kwa hivyo nyinyi wote ni watoto wangu. Inyuothe muri ciana ciakwa. Kata kauli. Tua matua. Bangi ni mpaka lini? Bangi ni nginya ri. Pombe ni mpaka lini? Gashohi ni nginya ri. Dawa ya kulevya mpaka lini? Cia kulevya nginya ri. Glue utavuta mpaka lini? Kagamu ni nginya ri. Najua hamfurahi kusikia hivyo. Nejue ni urawasha washo. Lakini ujue huruma za Mungu. No numenye tha cia Ngai. Zitawafikia wale igakinyira kuri aria wanaolisoma neno. Aria mathoma kiugo. Wanaolisikia neno. Aria maigua kiugo. Wanaolitii neno. Aria mathikagira kiugo. Na kutenda kadri na vile Mungu anataka. Ngai endete. Kwa hivyo utaendelea kuvuta bangi. Ukunywa bangi nginya ri. Utaendelea kutumia drugs. Ukunywa kidom nginya ri. Kauli ni kwako. No nginya otue matua. Lakini ujue kuna jehanamu. No nginya umenye kwina horo wa mwaki. Na ujue kuna mbinguni. No
no menye kwina horo wa muoyo haijatengenezewa ambao wamekuja kwa kanisa na ndiharireirio tu o aria mathie kanitha. Hautasema ati nilikuja kwa kanisa nikakula kauga ati ndari kuria na nikarudi na ngicoka, lakini kile Mungu ataangalia no kiria Ngai akarora walioanza na roho aria majiriirie na roho, wakaanza na Roho Mtakatifu aria majiri na roho mutheru, wakakaa na Roho Mtakatifu, matura na roho mutheru, wakamalizia na Roho Mtakatifu, marekererie na roho mutheru. Munasikia? Ni uraigua? Munasikia? Ni muranyitithania? Munanisikia? Munanyita? Ni muraigua? Munasikiza? Ni muraigua hihi? Mnaelewa? Ni mugutua matua? Mtakata kauli? Kata kauli. Tua matua. Imagine ukikufa. Omothe tatuo kuna siku nilienda mazishi moja. Nidathire mathiko mamwe. Ya mmoja tu wenyu. O mwe tu ohana uguo. Tukaenda kwa mazishi na tukaangalia. Mimi mwenyewe nikajiangalilia. Na niye ngirorera. Nikasema amefika mwisho wake. Nikimenye horo wake ni wakinya muthia. Nimeenda mazishi ya watoto wengi, wazee wa mama. Hiyo ni mwisho. Ucio ni mwisho. Kwa hivyo ukitoka leo, ukiwa msichana, ukiwa kijana, ukiwa mama, si nimesikia hata Mary amesema anaitwa mama nani? Kameri kamesema kanaitwa mama nani? Mama Njoki. Ukiwa Mama Njoki, wewe mnyina wa Njoki, ni kwako kukata kauli. Ni yote ya matua. Imagine saizi tu tutoke hapa, uende uishe, ukufe tu, tutakuja mazishi, tutaimba, tutasoma neno, tutaabudu, lakini siku ya kufunuliwa kwa mambo ni mawili tu. Aliyetenda mema ataurithi ufalme wa mbinguni, aliyetenda mabaya jehanamu ya muogoja. Kwa hivyo unapotumia hiyo glue, itizame tu, uiulize na wewe nitakutumia mpaka lini? Wewe ambaye unatumia bangi, ujiulize nitakutumia mpaka lini? Na sio nyinyi tu, hata hawa wengine. Kuna wenye hata wanakuja kwa kanisa na wanatenda dhambi. Wako kwa ukahaba, wako kwa uongo, wako kwa wizi, wako kwa unafiki. Jehanamu iko. Na hakuna huruma. No reke ngwire gutiritha. Tigo ngwire nyito. Sio cha kujishikilia. Kamakaga kuiguira tha tondu we street ni. Hautahurumiwa kwa sababu ya kuwa kando ya barabara. Pastor Jotarekede mataririe haha. Unaona gaida kamuiguira tha tondu we street ni. Iyo ujue. Gaida kamuiguira tha tondu mutire manyina na mutire baba. Gaida kamuiguira tha hidio muthenya wa shira ati tondu mutire mutiri mami, mutiri brothers na mutiri sisters. Ngai akarora kindu giki. Nu yuthomaga kiugo giakwa. Nu giathikagira. Nu wikaga uria Ngai endete. Kwa hivyo ukiwa kwa street, ukitaka kubadilika, kauli ni kwako. Ukitaka sini unazivuta na masikio na mapua yako. Na unajua venye Job alisema ati nina huko kwa mapua yangu ndani, maniuruine makwa na theinie. Mungu litia Roho wako Mtakatifu. Na ujue sasa hiyo mapua yako na wewe unaitumia kwa glue. Unaitumia kwa kitu chimbaya. Naye Paul akasema ati ni dhamiri ine yako. Ni katika lile dhamiri wahithire Roho wako ulificha Roho wako. Sasa ujiulize ni mpaka lini? Wewe ni ginyari. Na ujue hakuna huruma. No menya gutiritha. Siku hiyo ya judgment day, muthenya wa shira, atutasema nilitembea kwa kanisa. Ati nilikuwa naenda kuombewa na bishop. Hakuna atakuwa mtetezi wako. Tabia yako, maongeo yako, mienendo yako, mavazi yako, vile vyote unavyotenda. Manake mwimbaji alisema, hata neno la sema, matendo ambayo unayotenda leo ni matokeo ya kesho. Kwa hivyo ukitoka hapa, hata nami nifanye kauli. Onani ndiwe matua. Ukate kauli. Utue matua. Useme na
He is street. Uende uongeleshe mahali ambapo unalala. Useme utabadilika. Kuna siku tulikuwa na kijana mmoja na saizi amekuwa mwimbaji mkubwa sana. Alikuwa tu uko street. Na leo hii ni gospel artist. Na tuliongea naye zaidi ya hiyo miaka mingi, nikamwambia kukusaidia tutakusaidia. Chakula tutakupa, mavazi tutakupa, kila kitu tutakupa. Lakini kauli ni yako. Kwa hivyo chagua jehanamu ukiwa duniani ama uchague mbinguni. Na utachaguaje? Kwa matendo. Kwa matendo. Mnasikia? Mwimbaji mwingine aliimba akasema, matendo, tazama matendo, matendo, kama kweli ninamcha Mungu tanitambua mimi. Kwa hivyo ukitoka leo uende ukijua ni nini? Matendo. Yule mtoto ambaye alikuwa kwenye street alisema nimechoshwa kula na nguruwe, kukaa na nguruwe, na lala njaa. Nyumbani mwa babangu kuna wafanyi kazi, wanakula vizuri, wanalala vizuri. Akasema nitakata kauli. Na akakata kauli, akatoka pale kwenye malazi ya nguruwe, akarudi nyumbani mwa baba. Nanyi kateni kauli. Toka kwenye street, toka kwenye bangi, toka kwenye pombe, wachana na glue, kuja nyumbani mwa baba. Daudi akasema kwenye Psalms chapter 122 verse 122. Akasema nalifurahi waliponiambia niende nyumbani mwa baba. Kwa hivyo kateni kauli. Neno tumesomewa kwenye kitabu cha Luka mtakatifu ni wewe kukata kauli. Kuna mtu wako hapa angependa kuokoka, kwa sababu hiyo ndiyo mwanzo ya kutengeneza maisha yako. Biblia inasema kwamba njoni kwangu ninyi ambao mmelemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Hata sisi tulikuwa na mizigo mizito, tulikuwa tumetenda mabaya kuliko nyinyi, tukaliitia jina la Mwenyezi, akatusikia wakati tulikuwa kwenye shimo la dhambi. Karibu tuishie huko, Mungu akatuhurumia. Uko hapo ungependa kuokoka, umekata kauli ya kuokoka. Kama umekata kauli, hebu piga hatua ukuje hapa mbele tu. Ungependa kuokoka, kuja, nafasi ndiyo hii. Biblia inasema kwamba unaposikia sauti ya Mungu na usifanye moyo wako kuwa mzito, usifanye kauli yako kuwa mzito, njoo tuombe. Simama kwa miguu yako, ungependa kuokoka. Mwenye anataka kuokoka, kuja kama unataka kuokoka. Njoo hapa mbele. Hii ndiyo nafasi yako ya kubadilisha maisha yako. Kuna mwingine yako mahali pale ungependa kuokoka. Utafanya kauli ya kuokoka. Useme nimechoka kukula na nguruwe, kukaa na nguruwe, nitaingia kwenye ufalme wa mbinguni. Fanya kauli. Njoo tuombe na wewe. Sawa, angalieni upande huu mnapoomba na bishop. Na Mungu awabariki. Situsimame. Kuina lui loadha kame ya Imanueli mwene naoe yama liketiolo madhiraga gekofio magadhiraga gekofio magadhiraga gekofio the few naoe yama liketiolo
Ngai torio turaga muoyo. Mungu kama vile uishivyo hai. We niwe Ngai uria tugutura tutungatite. Wewe ndiye Mungu tutaishi kutumikia. Nĩ thengio nĩ gũtũhe ũtungata mwerũ. Asante kwa kutupa huduma mpya. Na wĩ thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũyũ. Na uko ndani ya huduma hii. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ. Asante kwa sababu ya madhabahu haya. Ona nĩ thengio nĩ tondũ wa athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyingi. Asante kwa sababu ya wazee wa mama, vijana na wasichana. Ngai witũ tũrathime. Mungu wetu tubariki. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtungata wa ũmũthĩ. Asante kwa sababu ya huduma ya siku ya leo. Kwĩ hĩndĩ arutwo aku manegenire. Kuna wakati wanafunzi wako walipiga kelele. Makiuga ũtukũ mũgima matigwatĩtie kĩndũ. Wakasema usiku kucha hawajashika chochote kile. Na makiuga ũndũ ũcio magwatĩirie na marakarĩte mũno. Wakasema lile jambo kwa kumaanisha na wakiwa na ukali mwingi. Nowe ũkĩmera maikie rũgara rwao rwa ndigi harĩa iria rĩrikĩire. Lakini wewe ukawanenea watupe nyavu zao mahali palipozama zaidi. Na magwathĩkĩra makĩgwatia kĩrĩa magwatirie. Walipotii wakakamata kile ambacho uliwaandalia. Ũhoro ũcio nĩ ũhoro mũgima. Lile jambo ni jambo nzima. Tondũ mahunjĩirie arĩa marĩ nao iria-inĩ. Kwa sababu walihubiria wale walikuwa pale kwenye ziwa. Na magĩtanahĩra arĩa marĩ nao iria-inĩ. Na pia wakalisha hata wenye walikuwa nao mahala pale. Ũguo thutha wa kũgwatia kĩndũ nĩ kũrĩ na gũtherema. Kwa hivyo baada ya kushika chochote kile kuna kupanuka. Na nĩ kũrĩ na kũheana. Na kuna kugawia wengine. Hwainĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nafasi hii ya jioni. Nĩ twagwatia mioyo ĩtatũ. Tumekamata ama tumeweza kuleta hii mioyo mitatu kwako. Ndatheria meciria mao na thakame theru ya gatũrũme. Natakaza mawazo yao kwa damu ya Yesu Kristo. Ndatheria ngoro ciao na thakame theru ya gatũrũme. Natakaza mioyo yao kwa damu ya Yesu Kristo. Na ndatheria ũtũũro wao na thakame theru ya gatũrũme. Ninatakasa maisha yao kwa damu safi ya Yesu Kristo. Ndetĩkia nĩ wewe gwatĩria. Hawa nimeamini ya kwamba ni wewe umekamata, umewaita kũgerera kiugo-inĩ gĩaku gĩtheru. Kupitia neno lako takatifu. Aya nĩ wamaruta ndaimono-inĩ cia ngũrwe. Hawa umewatoa katika mapepo ya nguruwe. Tondũ na Region atũraga atũranĩtie na ngũrwe. Manake Region alikuwa anaishi pale na nguruwe. No rĩrĩa wagereire njĩra-inĩ ĩyo. Lakini ulipopita vile vichochoro. Umĩte Genezareti. Ukitoka pale Genezareti. Urorete Kapernaumu. Ukielekea Kapernaumu. Utwikanĩirie matũra mothe. Ukipita katika vijiji vile. Ugikinya Dekapoli gatagatĩ. Ukafika pale Dekapoli katikati yake. Ugikanio kĩrwo njĩra ĩyo ndĩgerekaga. Kanyo kaambiwa ile njia haiwezi pitika. Nĩ tondũ wa ndaimono. Kwa sababu ya mapepo. Iria ciaikaragia ngũrwe. Yale yalikuwa na kwenye nguruwe mahala pale. No nĩ ngũgũtĩĩa we Ngai wa igũrũ. Lakini nakuheshimu Mungu wetu. Tondũ arĩithi matiataũkagwo me kĩara-inĩ kĩa ndaimono. Wanafunzi hawakuwa naelewa ya kwamba wako katika mahali patakataka pa mapepo. Aya nĩ wamaruta kĩara-inĩ. Hawa umewatoa katika pipa. Maroho marĩa maramohete. Maroho yote iliyokuwa imewafunga. Tutikũmacokia kĩara-inĩ kĩu. Hatutawarudisha tena pale kwenye pipa. Tũmacokia kuzimu. Tunawaelekeza kuzimu. Aya wohora nĩ thengio. Aya umefungua, asante. Aya wohora nĩ thengio. Aya umefungua, asante. No kĩrĩa kĩramohete. Lakini kile kilikuwa kimewafunga. Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Kama vile uishivyo uhai. Twagĩcokia kuzimu. Tunakirejesha kuzimu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Mungu Mwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Roho Mtakatifu. Twetĩkia nĩ ohore. Tumeamini ya kwamba wamefunguliwa. Na nĩ aririkane nĩ Ngai. Wamekumbukwa na Mwenyezi Mungu. Gũtiramakania mohetwo cioho irĩkũ. Haijalishi vifungo vya aina gani. Gũtiramakania mohetwo cioho irĩkũ. Haijalishi vifungo vipi. No ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru. Lakini nimeachilia Roho Mtakatifu. Ngĩrutũrũra cioho ici thĩinĩ wao. Nikichimbua nikitoa hayo maroho yote. Ngĩtĩkia cioho ici ciothe nĩ ciatuĩkanga. Vifungo hivyo vyote vimekatika. Minyororo ĩno yothe nĩ yatuĩkanga. Hiyo minyororo yote imekatika. Maroho mothe marĩa maramohete nĩ macoka kuzimu. Maroho yote ambayo ilikuwa imewakamata imerejea kuzimu. Gũtiramakania ũrĩa Saitani arabangĩte. Haijalishi vile mapepo
shetani alikuwa amepanga, tate mibango yake yothe nĩ yabanguka, lakini mipangilio yake yote imepanguliwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, katika jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ, Mwana na Ngai Roho na Roho Mũtheru. Mtakatifu. Kĩrĩa gĩothe wohorete, tuohorete nĩ wohorete, Kile tumefungua umefungua, tuohora ndungata ici. tumefungua watumishi hawa, Ndamatua ndungata, nimewafanya nimewakapokea kama ngĩmathĩrĩria makuhani, hinya wa Roho Mũtheru. nikielekeza roho wa Roho Mtakatifu. Aya matigũcoka ngũrwe-inĩ rĩngĩ, Hawa watarejelea kwenye nguruwe tena, matikũrĩa mũtĩ wa mũkarabi hĩndĩ ĩngĩ, hatakuwa mti ule wa karafi tena, matigũcoka kĩara-inĩ hĩndĩ ĩngĩ, hawatarudi kwenye pipa tena, na matikũnyarirwo nĩ ndamathia hĩndĩ na ĩngĩ, hawataweza ule mkuu wa giza hataweza kuwanyanyasa tena, matikũnyarirwo nĩ caitani hĩndĩ ĩngĩ. shetani hawatanyanyasa tena, Caitani ndũkũnyarira andũ aya hĩndĩ ĩngĩ. shetani hautanyanyasa hawa tena, Ndaimono iria iramohete ciothe, mapepo ziliofunga zote ndamwatha ndeithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai ninawaelekeza Mũriũ. nikiwa nimewezeshwa na Roho Mtakatifu, Mungu Baba, Mwana, Roho Mũthiĩ Mtakatifu, kusimu mũikare kuo muondoke na mwelekee kusimu, mkae pale thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. katika jina la Yesu. Igũrũ rĩrĩa rĩrĩithagia nĩ rĩrĩithie ndungata ici, Mbingu ambalo huwa linalisha lilishe hawa, araika arĩa mamenyagĩrĩra nĩ mamenyerere ndungata ici. malaika watunzao watunze watumishi hawa. Ndĩretĩkia mũthenya nĩ ũgũkĩa, Ninaamini ya kwamba siku inakucha, na marute ũira ndagĩka-inĩ ĩyo na watoe ĩno, ushuhuda kwa lisaari na sekunde lile, na matũũre mambararĩtie uge wa Ngai na watukuze uwepo na usemi wa Mungu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, katika jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ, Mungu Mwana na Ngai Roho Mungu Mũtheru. Roho Mtakatifu, Na ithuothe tuge na sote tuseme Amen. amen, amen. Ngai thutha wakwa, Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Hakuna microphone nyingine, utasema tukisema, sawa? Jehova Ngai, Jehova Ngai, ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ thengio nĩ gũtuohora, nĩ thengio nĩ gũtũruta kĩara-inĩ, nĩ thengio nĩ gũtũtigithũkania na gĩko kĩa ngũrwe, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, nĩ matua mega na marũmu twatua, nĩ matua mega na marũmu ndatua makumbũra na kuga Jesũ nĩ Mwathani. Ngai ũngĩenda rĩ, thambia there, ũngĩenda rĩ, njiguĩrĩra tha, ũngĩenda rĩ, garũrĩra mũtũrĩre ũyũ, ndũre nyambararĩtie rĩĩtwa rĩaku, na ngaruta ũira ngoiga Jesũ nĩ Mwathani. Nĩ ngũkumbũra gũkũ thĩ ta ũrĩa Isaia mũnabii oigĩte, ũngĩaga kumbũra wĩ mũhuro wa riũa, onawe ndũkoimbũrwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Nĩ ngũgũtĩithia Ngai, nĩ ngũkwambararithia Ngai, hotithia nĩgetha nyanĩrĩre mũno, njuge ũhonokanio nĩ waku. Ndatigana na mehia mothe, ndatigana na ũrĩu wothe, ndatigana na waganu wothe, ndatua matua mega na marũmu ma kũrũmĩrĩra Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Kuma ũmũthĩ, kuma ũmũthĩ, Saitani ũthikĩrĩrie na ũigue, nĩ ndohorwo mĩnyororo gũtungatĩra Baba, nĩ ndohorwo mĩnyororo ndungatĩre Ngai ũrĩa we, nĩgetha ngatũrania nake mĩaka ĩtarĩ mũthia. Ngai wĩ Ngai, nĩ thengio nĩ kũhonokia, nĩ ngwĩra thĩ ĩno, nĩ ngwĩra arata, nĩ ngwĩra andũ aitũ, nĩ ngwĩra arĩa othe manjũĩ atĩ Jesũ nĩ Mwathani. Niĩ ndikainamĩrĩra mĩhianano, ndikũhoya ngai ng'eni, ngũtũũra nyambararĩtie Ngai ũrĩa we, Ngai ũrĩa ũtacenjagia,
Ngai uria utagarurukaga noguo niguo ndetikia ndithengio Ngai ni kunjohora ndithengio Ngai ni kuhonokia ndithengio Ngai ni guthambia na thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ ndamathia ndithengio ni guthambia nayo nĩ ndathera nĩ ndohorwo nĩ ndoima kĩoho-inĩ nĩ ndatua matua ma kũingĩra kiugo-inĩ gĩaku thĩinĩ na kĩo gĩtĩ gĩaku kĩonene kĩrĩa gĩtheru gũkĩra riũa kĩnduĩre cira na kĩhoto kĩngarũrĩre mũtũrĩre Ngai ũnjenjerie mũikarĩre nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai gĩtĩ kĩu ũikaragĩra gĩa ũthamaki nĩ gĩtĩ gĩtheru ona gũkĩra riũa ndathengerera gĩtĩ gĩkĩ gĩa ũthamaki ndagũtũgĩria mũno Ngai wakwa ndakwambararia mũno Ngai wakwa njũĩ ũthamaki wa igũrũ nĩ wacenjia mũtũrĩre wakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndahoya ndetĩkia na ndoimbũra atĩ nĩ ndahonoka na Jesũ nĩ Mwathani na ithuothe tuge amen amen mutikihũre rũhĩ rwega andũ a Ngai. Situpige makofi mazuri wapendwa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mutikirore kanitha ũguo nigetha mũgeithie kanitha. Abotige kumetia microphone pastor. Warudishie microphone. Na maandikwo marĩtwa mao na ngero marĩtwa ma andũ aya. Waandikwe majina yao na nipewe majina yao. Wegwete. Mwathani egocwo. Kwa marĩtwa makwa njĩtagwo Ezekiel Wainaina. Etagwo Ezekiel, anaitwa Ezekiel Wainaina. Na ndahonoka muthenya wa mũthĩ. Ameokoka siku ya leo. Na nĩngũtũũria kĩhonokio. Na atashinda, Mungu atamuwezesha. Amen. Amen. Ngai akũrathime Ezekiel Wainaina. Mungu akubariki Ezekiel Wainaina. Na agũtũũrie. Na akudumishe. Majina naitwa Sam. Etagwo Sam. Na nimeokoka siku ya leo. Na niahonoka ũmũthĩ. Nampenda Mungu. Ninyendete Ngai. Asanteni. Unaitwa Sam nani? Sam. Sam nani? Samuel Mwangi. Samuel Mwangi. Ngai akũrathime Samuel Mwangi. Mungu akubariki Samuel Mwangi. Na we muohore. Na umefunguliwa. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo rĩngĩ. Bwana asifiwe. Marĩtwa makwa njĩtagwo John Ngigĩ. Etagwo John, anaitwa John Ngigĩ. Na ndahonoka mũthenya ũyũ wa mũthĩ. Ameokoka siku ya leo. Ndamenya Jesũ nĩ Mwathani. Na amejua kwamba Yesu ni Bwana. Kuma mũthenya wa rũciũ nĩ gũcoka gũka nyũmba ĩno ya Ngai. Na kutoka kesho nitakuwa nakuja kanisani. Kesho mkuje nitawagoja mkiwa watatu. Sawa sawa? Rũciũ muke nigamwetera muri atatu. Na mugakinya tene. Na mfike mapema. Amen. Amen. Geithie kanitha mutigiukire mukiamukire andu. Simameni wapendwa, wadugu wa dada, tupokee. Mutikigeithia na niĩ ndungata cia Ngai. Geithiai. Hata mimi nisalimieni watumishi wa Mungu. Geithiai sinjo mutingiona ndũrĩgia kũmũhagi mũno. Inaweza kosekana watu wengi ithenyainĩ rĩao. Lakini mimi nitakaa katika hilo pengo. Amen. Geithiai Reverend Joe. Amen. 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 Jesu nitugu ukugosa Jesu ga turumeka Ngai Jesu thakame yakuethera. Amen. 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 Ngai witũ amũrathime mũno ikarai thĩ. Wetu abariki sana, mnaweza keti. Na nĩndetĩkia mũthenya wa ũmũthĩ. Nimeamini siku ya leo. Ngai witũ nĩ egũtwarana hamwe na ithuĩ wĩra-inĩ ũyũ. Mungu ataondoka, atatembea nasi kwa kazi hii. Na nĩ egũtũhũthĩria mũrutĩre wa wĩra ũyũ. Na ataturahisishia kazi hii. Tondũ ti ithuĩ twĩtĩte nĩ Ngai. Kwa maana sio sisi tuliojiita, ni Mungu alituita. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na kĩrĩa mwamũkĩra nĩ ũtonga mũnene. Na kile mmepokea ni utajiri mkuu. Na tondũ Ngai nĩ atũrathimĩte. Na kwa maana Mungu ametubariki. Nĩnjũĩ nĩ tũgũthiĩ kũraihu. Najua tunaelekea na tunaenda mahali mbali zaidi. Ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩ yaki. Jiwe ambalo lilikataliwa na wajenzi. Nĩrĩo rĩatuĩkire inene rĩa koine. Ndio mwishowe liliweza kuwa jiwe
la kutumika sana. Na nĩ ihiga rĩa bata mũno. Na ni la maana. Nĩ ihiga rĩa bata. Ni muhimu zaidi. Niĩ nĩ njũĩ mũrĩ a bata. Najua nyinyi ni wa maana sana. Na nĩ njũĩ kwĩ mbegũ tũrahanda ĩtekũra. Najua kuna mbegu tumepanda ambayo haiwezi kauka. Na nĩ njũĩ mbegũ ĩno ndĩkũra. Hii mbegu haiwezi potea. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Andũ arĩa othe mekumĩte Gĩthũrai. Wale watu wote walitoka Githurai. Arĩa marehirwo na mbathi ta nĩ mabange raini. Wale walikuja na basi wapange raini hapa. Mabange raini haha. Wapange raini hapa. Na ndĩrenda mũndũ ũmwe ũmwe. Na nataka mtu mmoja mmoja. Na marorwo wega. Watizamwe waangaliwe vizuri. Bwana okahaha mami witũ. Mama yetu akaribie hapa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ona woya yako roho inene ndukamake. Hata ukichukua t-shirt ikuwe kubwa usijali. Roho nyinyi ndukamake. Ikikuwa dogo pia usijali. Kwa sababu kuna nafasi unaweza badilisha. Twana tũtũ tũnini twambe tware raini mbere. Wale wadogo kwanza wapange line hapa. Nĩ harĩ na small. Kuna ile ya size ndogo. Na mufange na mutigacokere mundu emwe mwe. Na uwezi rudia. Bwana asifiwe sana. Amen. Na mwehu na mutige itheru. Small kanitha-ini. Small ziko hapa. Mwache mzaha, tuko kanisani. Laini ici ithondekwo wega. Bwana asifiwe sana. Amen. Sema amen na nguvu. Ugamina na hinya. Wanengerwo gekira ebufa hiyo nione. Hiyo nione. Falia pale, faa hiyo nione. Faa pale, ikilaha alia. Munegereetwo faeni. Faa hapo. Mtu mwenye hata faa asipatiwe. Wamune dakaume hau nayo. Ino ni small. Mundu tarekira dakaneo. Ino ni size small. Iyo ni size ile nini? Muthie mukahunjie kiugo kia Ngai. Mwende mhubiri injili njema. Tondu mwe Theophilus Street Friends. Kondo inywe muri akigongona giki gya Theophilus ni kuri njira-ini. Nikira gaka kanini. Patia huyu mdogo. Na urore muno pastor Lucedo simetigacokere. Na usirudie tafadhali. Usirudie t-shirt. Usirudie tafadhali. Huyu ni wakubwa. Huyu ni wale mdogo mpe huyu. Ita media. Ndireka gani gucokia. Thank you. Ni waipia. Wasimolo wako wapi? Huyu ni wakubwa bishop. Hiyo ni wakubwa. Wewe ni wakubwa. Mpe moja. Sawa. Wewe waekirio ugwikate. Shika yako. Fakira ndo sio wega. Hao watu wapangwe vizuri na kila mtu avae yake. Nyiteno na wikire tha ici. Na uvae saa hizi. Ino ni gikuigana. Hiyo utatoshea wewe. Ino ni gikuigana. Hiyo ni kubwa. Kwa mkono wake hiyo ni la kuigana John. Kila mtu akipewa yake avae. Na mutige kurumanira kanitha. Na mutige usukani wa maisha yangu. Wewe ngao ya menendo yangu. Kuongoza. Kuishika kwa mkono wake. Wewe kuingana hiyo utatoshea. Kuongezewe hizo kubwa. Chukua usukani wa maisha yangu. Wewe ngao ya menendo yangu. Kristo uniongoza. He leadeth me. Oh blessed thought. Oh what's with heavenly comfort from whatever I do. Wherever I do. Hiyo ni raj, hiyo ni sawa. Amina. Shika hii. Misijuti kupata wokovu ningali kijana. Nimepata amani iliyo ya kweli, amani ambayo sikupata
yake. Kwake napata raha, kila kitu nafanyiwa. Sio ni hasara, Mungu ananipenda. Kwake napata raha, kila kitu nafanyiwa. Uye uye. Misijuti kupata wokovu. T-shirt yako ndio uambiwe kile kingine unachukua. Kwa hivyo ukivaa unagojea. Usiende ukivaa. Wahota guthie utige maundu maria mangi. Sikupata kwingine. Mungu nayejivunia si Mungu niliyesikia, ni Mungu ambaye nimeona akitenda. Kwake napata raha, kila kitu nafanyiwa. Sio ni hasara, Mungu ananipenda. Kwake napata raha, kila kitu nafanyiwa. Sio ni hasara, Mungu ananipenda. Kwa kanitha. Wale watu wako hapa wa kanisa, tokai ndimugeithie. Kujeni niwasalimie. Nimurutite wira mwega. Mmefanya kazi mzuri sana. Watu wa kanisa kujeni hapa msalimie. Na yaga gukuigana ukaigana ni guthi kuhe kana gaku. Isipo kutoshea uibebe ikiwa zawadi uondoke nayo. Ashio agituikare thi wengine tuketi tugoje. Andora twina wa kanitha ri itahete tiba. Watu wa kanisa wewe nayo. Zawadi yako uko naye. Na hau pastor. Zawadi yako uko naye. Karibieni, karibieni. Kawewe neli kulea. Ikaire nawe enda guthekia. Watafutie hapo. Yani hohe mwana. Kama ni ndogo utapea mtoto. Aha. DJ. Inyu muri ndike karaini ya haya ni yako. Mwalimu. Uye uye. Kuongoza, kunishika, kuongoza, kunishika kwa mkono wake wa haki. Kuna mtu anabebewa. Kuna mtu anabebewa tafadhali. Kila mtu ajibebe. Kristo aniongozaye. Chukua usukani wa maisha yangu, wewe ngao ya menendo yangu. Kristo uniongoza. He leadeth me, oh blessed thought, oh hearts with heavenly comfort from whatever I do, wherever I be, still Jesus God and stand leading. He leadeth me by his own hands. He leadeth me, his faithful follower I will be, for by his hands he leadeth. Kunishika kwa mkono wake wa Yes.
deepest gloom, sometimes worried, barest gloom. When world still, oh trouble see, still diseases that leaded me. He leaded me by his own hands. He leaded me, his faithful follower. I will be, for by his hands he leaded me. Kuongoza, kunishika kwa mkono wake wa haki, nitaandamana naye, Kristo aniongoza. Kuongoza, kunishika kwa mkono wake wa haki, nitaandamana naye, Kristo aniongoza. Imeisha sasa. Bwana asifiwe sana. Amen. Lekei twikire t-shirt icio nigetha ndimwire kiu kingi. Twikire tuvae hizo t-shirt ndio nikwambie hicho kingine. Nacio meja maingire. Na wao wako nje wakuje. Andu acio meja ni maingire othe. Wale walioko nje waingie wote. Mr. Peter irado acio maingire thiini. Mr. Peter ambia hao watu wote waingie. Tuingie ndani. Tutonye thiini riu. Eherai hau murango-ini. Nigetha pale kwa mlango sasa. Ndimwire undu ucio ungi. Ndio niwaambie hicho kingine tutakachokifanya. Pastor Gladys no amuhe. Oh. Hallelujah. Rugamai na iguru. Twana tu tutano na twetere small ciuke. Hao wengine watoto wagoje small ikija mta. Na sio kana tukumwitira. Na zikija mtaitiwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Abarare imoko manyu na iguru ndimunengere kindu kiu kingi. Inua hiyo mikono yenu juu ndio niwaachirio. Na ni kirathimo kia Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ni baraka ya Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Jehova Ngai witu amuririkane na amuturie wega-ini wake. Jehova Mungu wetu awakumbuke na wadumishe kwake. Na amutongorie maundu-ini mothe. Na waongoze kwa kila jambo. Na njira iria ciothe murigeraga Ngai agatwarana hamwe. Tigithukania na njira ciothe cia waganu. Nimewatenganisha na uovu na njia za uovu. Na twamutua family imwe itu. Na tumewaamua muwe kipande cha familia moja yetu. Na twamuheritwa. Na tumewapatia jina Theophilus Family Street Families. Na mumeitwa Theophilus Family. Theophilus Street Family. Theophilus Street Family. Niritwa rina ngumo. Ni jina ambalo linajulikana sana. Na niritwa rina Ngai. Liko na sifa, liko na Mungu. Uguo wihumbite t-shirt iyo wi murathime. Kwa hivyo ukiwa na hiyo ni alama ya baraka. Na wi murata wa Ngai. Na we ni rafiki wa Mungu. We wi murata wa Ngai. We ni rafiki wa Mungu. Na kuma umuthi. Na kutoka leo. Uguo wehumba nguo iyo kigongona-ini. Hivyo umeweza kuvalia hivyo kwa hilo t-shirt kwa madhabahu. Moko maku meguthii na mbere na kwamukira maundu mega. Mikono yako iendelee kupokea mambo mema. Miili yanyu ni yacenjio. Miili yenu imebadilika. Mikire yanyu ya maundu ni yacenjio. Utendaji wa mambo yamebadilika. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Mwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ. Pigia Bwana Yesu makofi. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ. Pigia Bwana Yesu makofi. DJ tuhe rwĩmbo rũmwe rwa kĩgoco. DJ tupatie wimbo moja ya kusifu. Rĩu rwa Gĩkũyũ nĩ ũtũhũrĩire ciao mũno. Wewe umetupigia
Kikuyu sana. Atuhũrĩire cia andũ aya mũno. Umetupigia hawa sana. Na wengine ndathikĩrĩria ndiraigua. Na wengine hata sielewi. Sasa tupatie ile tutaelewa. Tondũ mũcere nĩ mahinda ma kũigua she. Bishop aku anashika hiyo mayoyo. Sasa tuachiliwe Kikuyu moto moto. Na Ngai witũ no mwĩhokeku. Mungu wetu ni mwaminifu. Andũ arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa online Ngai amũrathime. Wale watu tulio nao katika mitandao Mungu awabariki. Arĩa matunyitagĩra na mahoya Ngai amũrathime. Watushikiliao kwa maombi Mungu awabariki. Na arĩa matuĩkĩte itugĩ cia wĩra wa Ngai Ngai amũrathime. Wale ambao wamekuwa vikingi vya kazi ya Mungu Mungu awabariki. Nĩ tũrĩkoragwo tũkĩnyitithania ũtungata ũyũ wanyu. Tutakuwa tunashikanisha huduma hii yenu na mitambo yothe ĩrĩa twĩ thĩinĩ wayo. Na mitambo yote ile ambayo tuko ndani yake. Leo tuma thĩinĩ wa My Connect. Leo tulikuwa pale My Connect TV. Nĩ tũrĩkoragwo mitambo-inĩ ya Jambo Radio. Tutakuwa pale Jambo Radio. Kũrĩa bũrũri wa Amerika. Kule katika Ulaya. Ũguo mũtikaruganagie mũno. Kwa hivyo usifanye mambo sana ya aibu. Bwana asifiwe sana. Mungu atukuzwe. Na ndiretĩkia kuria kungi Ngai aturoretie hamwe na inyuĩ. Na ninaamini mahali ambapo Bwana anatuelekeza pamoja. Na tutimutigana thutha. Na hatutakuacha nyuma. Hĩndĩ ĩngĩ ndiretĩkia Ngai nĩ gũkorwo atwete mbeca cia mĩbuto. Hiyo wakati mwingine namtumaini Mungu atupatia fedha za longi na skati. Na skats. Na Ngai agĩtũteithia rĩ. Na Mungu akituwezesha. Ona tũu tũngĩ tũkuhĩ rĩ. Hata ile ingine fupi. Atuhe no thayũ. Haleluya, ni amani. Na no tũkwĩhumba ciothe. Na tutavaa zote. Ngai witũ tondũ nĩ Ngai. Mungu wetu ni Mungu. Na tondũ nĩ atũhumba mũthenya wa ũmũthĩ. Na kwa sababu ametuvalisha siku ya leo. Gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ Ngai. Hii ni kimwanzo mpya. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ. Nena baraka zidi ya madhabahu haya. Na ngĩkorwo nĩ ũrona tũtiagĩrĩirio tuohere nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ Ngai. Kama ukituona hatudhamini na hatutoshi utusamehe Bwana. Nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ. Kwa sababu ya huduma hii. Ndahitha ũtungata ũyũ moko-inĩ maku. Nimeficha kazi hii mikononi mwako. Ndahitha ndungata ici moko-inĩ maku. Watumishi wako ninawaficha. Nĩndĩretĩkia. Ninaamini. Ndikũinamĩrĩra andũ mena mwĩrĩ na thakame. Sitainamia watu walio na damu na nyama. Atĩ nĩgetha manyitĩrĩre wĩra ũyũ. Ndio washikilie kazi hii. Ngũrũgama kĩgongona-inĩ gĩaku ngwĩre ũrĩa bataire. Nitasimama katika madhabahu na ninene vile wewe Bwana unastahili. Njĩra ĩrĩa kũgerera nĩwe ũĩ. Njia utakaopita waielewa. Nĩwe wĩna gĩthomo kĩa andũ aya. Wewe ndiye uko na hekima ya watu hawa na masomo yao. Nĩwe wĩna ũtonga wa andũ aya. Wewe ndiye uko na utajiri wa wapendwa hawa. Nĩwe wĩna nguo cia andũ aya. Wewe ndiye una mavazi yao. Ndikũmahoera indo kũrĩ andũ. Sitawaombea vitu kule kwa vichochoro. Kĩrĩa gĩothe kĩbataranĩtie ndagĩtio thamaki-inĩ waku. Chochote kinachohitajika ninakiitisha katika ufalme wako. Kĩrĩa tũrarĩa na tala wanyua ndagĩtio thamaki-inĩ waku. Mamkuli na kila kitu tunahitaji twaitisha kwako. Ona nguo na mũikarĩre wa andũ aya ndawĩtia moko-inĩ maku. Mavazi na utendaji wa mambo twayatazamia kwako. Ndikũbatara ũteithio wa thĩ. Sitatumae ama kuhitaji mambo ya dunia. Ndĩrabatara ũteithio wa gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Hitaji uwezo na usaidizi wa kiti cha ufalme. Andũ manegũtha gĩthũri-inĩ kũnyitĩrĩra wĩra waku. Watu wengine walijipiga kifua kwa kushikilia kazi yako. Gũkenaga ũgĩtũrathima. Lakini wewe wafurahia ukitubariki. Ũguo kĩndathimĩra wĩra ũyũ Mwathani. Kwa hivyo unaponibarikia kazi hii. Ũkĩnyitĩrĩra wĩra ũyũ Ngai. Ukishikilia kazi hii Mungu. He ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku. Nipe hekima kuwaza na kuelewa. Wĩra ta ũyũ ũrutagwo andũ makĩhoya kura. Kazi kama hii huwa inatendeka wakati watu wanaomba kura ama viti vya uongozi. Kana andũ makĩenda ũtongoria wa mĩthemba yothe. Ama wakati wanahitaji vyeo vya kila aina. No ndaũruta ngũtĩithie na ngũgocithie. Lakini nimetenda nikuheshimisha wewe mwenyewe. Ndaũruta nĩgetha ngũtĩithie na ngũgocithie. Nimeitenda ndivyo nikuheshimisha na sifa zirudi kwako. Nĩgetha nyingĩrie mĩoyo ĩno wĩra-inĩ waku. Ndio niingize mioyo hii kwa ufalme wako. Thengiũ Ngai. Asante Mungu. Thengiũ Ngai. Asante Mungu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku. Nimenena baraka juu ya hawa. Arĩa othe marugĩire ciana ici. Yeyote ambaye amepikia wapendwa hawa. Ona kũrĩa Ngai kĩgongona kĩama irio cia kũrĩa ciumĩte. Hata ukweli madhabahu ya utakatifu vyakula vilitoka. Na kũrĩa nguo ici ciumĩte. Na mavazi yametoka.
twambararia moko maitu na iguru twiga wewe Ngai. Twainua mikono yetu twasema wewe ni Mungu. Ni thengio Ngai. Asante Mungu. Ni thengio Ngai. Asante Bwana. Ariothe matunyitiriire me moko-ini maku. Yote ambaye ameshikilia yupo mikononi mwako. Ariothe marugite na magathambia indo me moko-ini maku. Waliopika, kuosha vyombo, vingine vyote wako mikononi mwako. Na aria manyitite ciana icio geni mategũcikũma me moko-ini maku. Walioshika, waliopokelea watoto hawa kwa moyo mzuri, si pia wako mikononi mwako. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Jina lako litukuke. Twaiga moko-ini maku nĩ tondũ wĩ Ngai. Tumejitenga mbele zako kwa sababu wewe ni Mungu. Na ciana ici na thuria na atumia na anake na airĩtu makiumagara me moko-ini maku. Na watoto hawa, wazee, wamama, vijana na wasichana wakiondoka wapo mikononi mwako. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Na ni katika jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ, Mungu Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Mungu Roho Mtakatifu. Na ithuothe tuge amen, amen. Na sote tuseme amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Amen, amen, amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Sasa hiyo Saturday ingine tutamwambia ni Saturday liko. Nĩ igũka. Nĩ tũgũtangatha ni Saturday liko. Nĩ tũgũtangatha, nĩ tũkuga. Tutaweza kutangaza hiyo Saturday ingine tutapatana. No na mweri ũngĩ tutigũtĩrĩrĩria. Lakini hata mwezi ujao tutaendelea. Hĩndĩ ĩyo Ngai angĩtũteithia tũhe ndegwa nĩyo tũkarĩa. Mungu akituwezesha ile siku atupatie ndume, tutachinja tukule yote. Nĩyo tũkarĩa. Tutakula. Kwani iko nini? Kale nako. Ngai amũrathime. Mungu abariki. Na mwike wega. Na awatende mema. God bless you. God bless. Amkuje kwa ibada kesho. Cheki bato zake ndani yake tunawaka rafiki jo wa power nikifika nikimwaza pale mogi kunichocha akimaji kuja sana Yesu bila we ai ingekuwa bad check msalaba ulidedi manzendo tukuwe fight kadela. Sisi kama vijana kutoka mahala pale Githurai hadi mahali hapa, Jehova umekuwa pamoja nasi, tumeona mkono wako ukitupigania Jehova. Na wengi walitamani kuwa kama sisi, lakini siku ya leo awamo tena. Igongona riri na rĩrĩa rĩrĩkagwo o Jumamothi ya gatatũ ya o mweri ũgakorwo ũrĩ mũtaratara wa gũtetera na gũtheremia ũmenyo wĩgiĩ ũtũũro wa ciana icio. Ndagũkaĩra mũthenya ũhonokie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kitu ya kwanza, I am blessed. Number 2, I can do. Number 3, and number 4, in Jesus. Na sasa si ndio tunajifunza, tutaongeza ingine number 5 useme ya kwamba I will change. Oroho gũcokia gĩtĩo na kũhe ciana ici mwĩhoko wa gwaka ũtũũro wao rĩngĩ. Nĩtwaibakia hoine wĩ mũhonu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndaria kũhona o rĩu nĩguo imakia hoine thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. There is something called renewal of our mindset. Umefika pahali huko, umejipata uko mjini, uko huko unalala chini, umejipata kwa situation yenye haifai.
but you can renew your mindset and you can be anything you want to be, but it has to start with you. Sema with me. Kuka huko nje is not advisable because so many of you are being misused by our politicians, by many people. Many people are misusing you because of who you are, but we are all equal. We are all equal. Either I'm riding a big car and you're walking on your floaters, we are all equals in the eyes of the Ufalme wa Mungu pia kuna utambulisho. Amen. Kuna nini? Utambulisho katika ufalme wa Mungu unakujaga wakati gani? Wakati umemwamini. Amen. Mwingine anasema wakati amezaliwa mara nyingine, si ndio? Unapata nini? Utambulisho, ama kile ambacho tunasemaga kwa kizungu identity. Nĩ Jumamothi ĩno ya tariki 17 mweri wa kanana, kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ, Gomongo Marurui Center, na nĩ kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ.